I le nganga whaaloalo te whaatalo whaatua i le pa ia maulunga le tātou wa tinu ule nei tai au fau. Maala mai fo i le malu ma le pa ia lasilasi o le atinu i whanunga le lei. Ia vi ia ile alofa ma le anga le lei o le atua. Le si ufonga le nei o le lau mua i Wellingtone. Ia mlana tautua. Toi amtalia fo i le nei tai au. Tai au le nei o le aso ngafua. Aso se fulu ma le ono le masina o me lua afe, lua se fulu ma le lua. Good morning. Talofa lava. Yeah.
O le tātou talo. Whaftai tele le tua le mātou tamāle nei tai au fau mātou au lia lo lo whamlo wanga le lei. Mātou whaftai o e lau leo leonga malau pui pui ngā o mālo loro o tunu. Whaftai tele lava. Mātou whaftai le nei aso fau e whau popo le soifua mo le mātou wola. Mātou whaftai le tau. Whaftai le e fau o le mālo si fau e whau popo. Sili lava la mātou whaftai a wafionga pa ia ia awa i mātou. Whawhitai tele le whaolatanga, whawhitai lau toto Yesu, mātou te whātua iai, mātou te māngalo ai. Mātou whawhitai fo i le tele wau folanga o lo taunu ui o mātou wolanga. Whawhitai leo lai whaavavau, mātou whawhitai. I lau suafa o lo mātou whaongaina. Whawhitai a nganga pa ia lau ngā luenga musu ia o mātou loto i a mātou whiriwhiri ngā whai. Ia tū mau ma tele pele vi inga i lau a fiota maa. Whamangalo i mātou te whātua i le toto lo walo Yesu, mātou te māngalo ai le tele o mātou se se. Le ne yaso mātou tu ina atu o mātou wala uma mafuafuanga i lau fio. Ia ilo wang le mau whaamiruanga i dai tamamti nā mātutua. Tono a inga mai o ili whare mai, pa ia tolo wanga le lei malau whaamano longa. Whaamiruia o ona tofi, whaamiruia o lātou whaiva matiute. Whaamiruia fo ile li ie, Ie o le auso i ngā luenga leo lo lātou wola i ngā luenga whainga tā o whainga iai. Whamria ie whainga e whai malanga ni aso. Mātou te tālo fōi ia mōna i whānau ia onga. Fōa ile poto male ata mai. Anga le lei whai ia onga mata maiti ia onga uma. Mātou te tālo fōi mo le mālo ni usila ie o ta ita ia. Pasi au lau wha mālo longa i le pāre mia. Mātou maratua ia whainga mālo lu. A iti o lo mātou no fōi i e anga le lei. Mātou maratua fōi whai ngā mālo Samoa, e ao le mālo, mai o ta ita ia lau atuno. Ma tangata anu uma ia e whaamanu ia. Mātou ta talo fōi mo le mālo Israelu ia ilo file mo malo wanga le lei. Maratua le no o Ukraine de li ia iona tangata anu. Ia e whaamanu ia ia ta ilato. Mai se le mālo Rusia, i musu ia loto ia ta itai. Ina ia maua le nofo le lei ma le alofa i nisi o tangata. Whamanuia fo i ngā luenga whai si ufonga le lau mua mana fuafuanga le nei masina ma le nei tausanga. E anga le lei mai le ia i ngā luenga le nei aso. Whamanuia fo i le au whaalongolongo. Ia fo i le vi inga ia te oe pēr mai ale nei tautua. Ono lo usuafa Yesu a mātou wole ma wala au atuai. Amene ma amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel, su fongalo mua, atau le tayao. Ya, malole so ifua lau le tatou tunu mala ufa fonga ya ele nei taimo tatou proklame tatou mafuta fo ilunga le ala leo tasi ono tesi mala tasi fa mo ye fa pe fo ilunga le tatou app o mai se ilunga le tatou pinga fa ilangi le Facebook ya mala tatou YouTube le nei tatou fo ya o le asanga fu le nei se fu mala ono masino me lua fe lua se fu mala lua o le amatanga fo yo le nei va yaso ya inga luenga le tatou tunu e la tatou fo bo singa luenga le nei tatou ya ye fo ya nisi fo yo tinu ya o la tu aso sa pati nei ye pe nei America Hawaii ma America Samoa manu ya fo ya sa ni ngalo tu le fengai mo to le ya so ya onisi o ina America na fa so tu la tu le uli lo no winga na wa tele na mai ya sa ni ngalo tu ya fa so fo yo wa fo to na yo le nei fo aso sa pati ya to si fo nela mo Wellington me programa atal ta le aso fo le o manga lu tu mo sa tu fo ya wala fo tatu tiu te masani ya wa fo ile tau tuino lo tau pa ia malo tau malu ala mai le si fonga la mua tasi ono te si tasi fa mo Facebook mo tatu YouTube ya fa pe fo ilunga le tatu app mo tua share tatu Facebook ya ma subscribe le tatu YouTube ya ona velo le o mpa anga ti fonga la mua tala fa fo malo lo su oi malo tasi o ma tayo ya amanu fa tai ya lava ya fa malo fo tatu tunu mo levantava il vale puto i lo leo e non swing all the time yo fa pe ni sole na me va via mata po kala me atal ta ya fo e mane fo alta to va te o mo ta ti munga ya mo ya me ya na ma fu cha mai le ta ya le manga lu hatu ya ai ta lo fa ma san ya ma fa ingol va fo ya mo ya fa tai mo wa fia no ole mafutanga le tono le ainga os mafutanga petsili le ta hotel pe ya e mafuta le lo ainga fa ngol va ya so ya mo ilo upol pese mo up ya sel mana ya lo tono fo sa fa pe nga fo ya mafutanga sa fe ngol to hotel le wa matali nga lo ngol ne yaso ya na mai ya ngol va manu fo fa ngol va so mane fo le tau mo ya sa fa timu ni so time ya sa manu ya fo nga sa fe ngai fo ile fa ngol va yaso ya mi sta lo ngol fa nau ya mi se fo ya fo nga fa le ainga ya le fo wa amata fo nga lo ngol ne fo va yaso ya na fu waru alta mai titela nga wenga to fu o le mai sil fale to filo ya ile fale le fia na nei sa o le ya malo ya o le fatalo falta to watu no le ta ya o mai fo le to telefonu ngale le lo fa male ngale le tua le sua yo fainga faila ngol tala le i so se fata faita ulanga fatalo fatu malo so fo manuia malo fo le langi ma tatu matua tausi ya o tama mana tira ma tua ya o la to fo i wa ya to fo fa to lia mo tanga singase ni taimi ya fa pe fo i tono mo tanga singase ma tono ainga
whaatala whatu, maro le soifua lao le lei. La tau fo i wala usu ngā luenga le nei tai au, manuia ngā luenga wanga ia tue o tau le nei tai au, misi la tau sa ngā lua le pōna pō, ma tau wha malo, ma whaatala whatu, ia malo ala ngā lue. Nai whanau wa onga, ia ele manatu nā olo o momoe pe o tau, ia stemi foi, ia ua sawari vale tu foi, lo matua whangu lunga o tau, ia ona tāpena foi lea wa onga. Nei aso, whera foi se vahenga lalangi nei te mafuta mai ai, ili tātou tau tua le nei, e whaatala whatu, ia ele manatu lo tau whai tutusa tātou lea lofo lea tua, o lo mau foi o tau le, whasiringa malosi, ia mau foi se ora leo whai ngā luenga, ia wale tātou maftanga le nei aso. Good morning, talo whalawa. Awitawale umal le aso, ia, lo whatu por kalame. Ia. Ia, ute lo foi, ia, ole, ngale na o po whenga luenga. Ia. Ia, la o foi mai le whale. Ia, le lava al mano longa. Lava al mano. Ia, le lava al mano lo, ia, le mena mo e te i vai ngā luenga, ma. Ia. E foi sa malanga malo, malanga manuia, nisi o le malanga le vai tau, ia, manuia whenga malanga. Ia. E ole, tāpena pena, so se malanga tāpena mamao, ole malanga manuia na. Ia, e inisi o tātou pāanga, wa tā uani mea whenga malanga. E inisi o tātou pāanga, le ufa asolo na malanga tui fiti, ia o na malanga tui rei Samoa. Oi. Ai wa leva na tau, fole le tāpena na nei fo i ainga. Leva na fio i Samoa. So, se mu yo tau. Mu yo tau, ia whapea na te whanongongo mai fiti. Me mafuta mai fiti e mahalo al tā whao. Mala ia tele se. Awa ila tau sa tau fia la tau credits, o la tau tupe voina to tongi le eni usila. Ia. Se lua tolu tau sanga tadua. Le lewa matan wha onga al te mini. Ingo malanga i le ui fiti lo Samoa. Fiti lo Samoa. Male. I lo po ni me alo whawhanau. Ai wa lewa na fia o na i mātua ni e. E asi a inga ia o na i me alo whawhanau. Na maua le awanua. Tongi lo malpase se ai o Samoa. E wa le tati vatu fo i Samoa i la tu fuanga le la e whanu fo i se atangata i a inga. E le to yo fo i le whapea o sa onga tonu wale la. E wa le la tato wanga i atua ia. Ia o na mane ia lo lea. Ia e manuia ia fio inga fe malanga inga le yaso. Ia te lo fo na i whawhiwhianga a mataili tae au. Ia si fonga leo lau mua leo lusu 5 minute u te ne fitu.
maua o se sa o le tonga I le lalo langi ua tumu I wha o songa Ae o te mana tua Pea upu o la tata utonga Ma I pe malosi O te tausi pe ai lau a fionga Ma I pe malosi O te tausi pe lau a fionga Ole mafutanga Ua pehi o pea ole vasa Ole avenga mamafa Ile tele o upu matala Ae o te mana tua Le tasi upu le muangana Ma I mau ole nehi o la pe ana le ai ole tautala Ma I mau ole nehi o la pe ana le ai ole tautala Ae ui I lea O te lefa a vai vai ai Aua o a sole ana E I loa I o le tautai Uno pe a matamo E sa I sota ai Aia e a fatia Na o ita e te suri ai Aia e a fatia Na o ita e te suri ai Ya, malo se fua. Smel va fon al tatu tala al tau mo le nei tai au pe na liptie foi l'official vai tau. O le aso le nei o le valo I l'official vai tau ina I timu fa pe foi le aso tai au. Langi le lei le tau le aso lulu. O le stofi e ui ina I timu e vai le mato le la. O le aso faraile ia e ia foi le na I timu e le tele e vai le mato le la. Ia vai kapiti le so e fa malu malu le yaso ia ina I timu no le o taranaki whakanui ma mana ua tū. Wai rapa e to uru timu ngai le aso le nei. Ia o le nule Hawke's Bay ia ina I timu e vai fo le mato le la fa pe fo ia Marlborough. Tau po to uru timu ngai le aso le nei. O le maunalo le fua le malu luolo ia le valu no Marlborough. E ma fanfana e luas fulu lua fa mawina le nule Hawke's Bay. Luas fulu tasi whanganui, luas fulu lo iei taranaki. Ia o le laua to e ma fanfana fo le tau. Au kilani ia e wha malu na iaso mai ina I timunga wha pe fo I Hamilton. Ma vai le motu I saute le aso le nei e langi le lei le tau Queenstown ma Invercargill. O kala I estete ia e langi le lei nisi o teimi ia ia nai ma ulu. Nele soni ia manu upito ilunga na e tau va ia le na ina I timu ia va ia le mato le la tele o teimi. Langi le lei fo I Blenheim ma Picton. Ia o le au te lenga la ia pole va le fua le e malulu iai. E ono no i kala I stete fitu lo fa mawina Queenstown e ma fan fanas fun male iva nel soni. Le te lenga la le tu no fo ringa mai ma tele na ina I timunga le yaso di tele va ngol motu I matu nei. O le va ia pia le yaso fa men official va tau ina I timu ne tele luas fulu valu fo le vela luas fulu no le ma fan fana. O le angoto I fo le lai le so Wellington es fulu 5 minute te ai lima na le fiafi. E oso e lata e au luas fulu 2 minute te ai fitu I te tai au a tai au.
Fuole malulu fa mawina Wellington malu tua oi. Ia lo ia le va sfulu fa solo lu sfulu le lima. Ea ma fana lo ia ile se fulu fitus fulu valu mo sfulu le iva Wellington malu tua oi. Ia le tala o le tai mo le ufa ngota le yaso Wellington pe le tai le afa sfulu le tai nei sua le tai to fitu minute lima le fiafi to pe le tai le te o sfulu tasi na nei. Fa solo mai ai we poli lua sua le tai te o le iva le tai nei pe le tai te o le tolu le auli to sua le tai to iva minute le se fulu i le pona nei. Tala le o le tau ma le tala o le tai mo le se le fiele tunu. Ia, mau atu tai ao ia le tatu talo le tupe pe tatu waulia. Ia la tatu se atu le velo family anga wa soifua. O le whamanianga wa soifua, mas whanau le nei ho yaso, le aso sfuluono, le masina o me. Whamanatu tu pele tata imeli, o le as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mo le tusi whaitau o le nei yaso. O mau melele tusi o whaata oto na mata upu e tolu sifulu manatasi, arona whai upu e se fulu manifaa. E tusa o ia ma vaa o le whaatau oa. E mamau mea e au maiai hana mea e ai. Whata oto e tolu sifulu manatasi, whai upu e se fulu manifaa. E tusa o ia ma vaa o le whaatau oa. E mamau le mea e au maiai hana mea e ai. Manuia tele lava o tau wa soifua, fa manuia le atua mai a toi fa popo nisi tau sanga stele mo utou, ia ma lofa le leisi. Pesel nei, mea tau langa tangaloa, fa manuia atua ia soifua. Siva mai alfa pea
fatamilo, faala o le pati maliko, tuia inunga, osei uma, siva fatabati, siva faamatinati, siva mai al fa'apea, siva mai fa'apea, siva fatamilo, faala o le pati maliko, tuia inunga, osei uma, siva fatabati, siva faamatinati, siva mai al fa'apea, siva mai fa'apea, siva fatamilo, faala o le pati maliko, tuia inunga, osei uma, siva fatabati, siva faamatinati, siva mai al fa'apea, siva mai fa'apea. Tala whātu nā tunu mā lona wale soifu au si mai el whaafonga I tātou tala whai o mena tupu lo langi le yaso o le aso sifuru ono me. O le sol tau sanga e tasi fitu o. E se furu whātau sanga o Marie Antoinette na whaipoipo atu I le ele isifuru lima tau sanga o Louis Auguste. Ma vea muli ai o ia matupu o whalani. O le aso nei le tau sanga e tasi valu ono. Ea na whao ngā I le malo Amerika le 5 sene. O tu ye 5 sene ya la tutupe ta o le niko o le sol tu sanga e tasi iva lu iva na fa vai ai ia le tu fanga fa ilonga nei America o le Academy Awards ia mo la to e ngā lulu e mene yo ata ti fanga tai mo mona fa wa na fa ye le hotel le Hollywood Roosevelt Hotel ia le la vai fa wa te nei wo level te le la tu fanga fa ilonga nei o le sol tau sanga tasi iwa 5 martasi na urua I whai ese whai ngā malanga mua e ta o le transatlantic flights o le winga o lea whai ngā malanga. E ui ai ia le malaiwa alele lea John F. Kennedy International Airport I New York. Ea o na malanga ai lea I le vasa Atlantic mai Europa I Afrika I pe saufo I mai Middle East I North America ia ma Central America ia po South America fo ia ole company le nei Israelu e ta ole Israel Airlines na lato faia le toinga fainga malanga le nei I le aso mo le taimi mo company vale le tau sanga te siva 5 fultasi ole so tau sanga te siva valus fulimba ole li tau ta ua level ta longa basketball o Michael Jordan o le aso le nei na vei o ia matama o le Rookie of the Year NBA tama tala vou matua mawa e lona tula I mai. O le sol tau sanga e tasi iwa tasi na vei Queen Elisabetta ma tupu mua ia po tupu tamai tai mua fo I o le malo Peritania o whaiese tau talanga I tutono o Kongresi al malo tele o Amerika. O le sol le tau sanga e tasi iwa ia na filfili ele kapeneta Kuwait o le avatu le avanoa I le tupati na e whai aila lato whai ngā pālota I whai ngā pālota lau tausanga e luafi matolu o le asone nei I le tausanga e luafi na ave tamaitai o Hillary Rodham Clinton ia e whai masui e tau vā le senatoa po le senate a New York I lalo le Democratic Party I New Zealand nei o le asone nei tausanga e tasiva valus fultasi na manu malo ai le au le All White ia Australia ma o se tala fasolo pito foi leo le au soka New Zealand fai ina I Australia e dua ile le ai talonga fai sini ia o le awala le na ngai e toi New Zealand I le World Cup ta siva valulua o tatu tala ia e toi mau fa poponga tai masani fa tai lava.
Le whawhianga ia mai le whioanga o sare i lua I whare anili, ia o whawhianga I le sinautou sanga le malo o Amerika Samoa. Ia a whapea nasa e pese lea lewa I nei e tunu nei. Ia na te ilongo fia lau si ufonga ma leo leo. Na ele ese. Il pese na whioanga sare I lua, whare anili. Ua vai atu le pepa o le tai o nei le wa mata sa ufa lau loa o. O malanga I Hawaii. Aui. Aue. Ia me le pepa leo te ua. Ia. E le tsu e atu le o whapea. Au vai le pepa o vai dozo leo titi le pepa o te vai iawe. Ia. Tua tau le iawe ma le pepa. O nane winga lau ta. O te tau na alu I Hawaii. Ia. Te alu e te eva I mai ta whao I Tau ile. Tau ile sa o le le tunu una. Ai fual se leni. Ia. Fual se leni. Nga mi wai di whakupea ia sponsor mea e van.
Ya o vai atula I falau loi wa sa wa tu no lang. Ia. Ya le la wa a mata tato vai ia atata ia sa tato fi vai ai. Ia. Sa Ya ole. Samoa ya malai. Ya le na mo le so ta inga le tai o mastasi fo yo sui falong no ngol tato ritio. Ia. Ya le sa fam tala ma ya ta o itua le. Yo. Ia le tulang o whainga mala. O vaenga la ia sa whai. Ia sa so ta I le ofisa le vai whafo le malo Samoa. Na veli talo sanga me le tusi whaatanga I lua tuai. Ia mai na le tolu aso na veli talo sanga sa uli tali ia o mawalo wa vano. A o tu tumula va ai au kilani. Ai ui la I fiti. O I fiti o I roi Samoa. O I fiti o I loi Samoa. Al mol maule na mai. To tele yo tanga Samoa la to fatasi. Ia o lave la le alui fiti. A le fitau ia whapetau nu ule le ene usila nei le aso le nei ato a alu le va a fiti tai au. E te moe lai fiti. Moi fiti. A whapetau nu nei whai tu la alu le va a fiti. Tua maa nei ia, la tau I nei ia. Ia le lau I Samoa I la tau mua I utala mai la vale le Samoa le wo. Ia la lua. Ia, la ua whaalongo o meo le umane povi. Oe se umane povi ni. Ia. Umane povi ia o le whetangisi o le koko e o le moa. Wala el tai au ia koko e mo wai. La ua whanga me lo matua ia moa ia anu to ina tua le papua ase tu lo e whanga ia me tua alo. O le maule na mai o fiti ia le ima se lave. Na watu ale umia o le whafo ho te au so mo ia mto o ane mlai vale le to i Samoa. Ia. Ai o le mele na whai nei Wellington o le tele o le lave. E le test na whai le fō mai. Ia. E lua se lau mo le tuputa la whai e. Pea mana o e vave na maua. Ia. E o le Tesla na manisi o vaenga o lai mana o mia. O tu la o i Samoa. Ia e whaali e le maro Samoa le mlai vale. Ia. O la na maua lava noa e whai maule mi fo ia na whai I nā le mlai vale le I whale ulu. Mi ia I whape ia o le mela le mau. O te iloa. Tātou ia la o le teimi o le Christmas. Ia. O te iloa la vave tātou na. Mo. Nare mga lau tala. Luinga la watu a pasi iloa na I vaenga ia e le toe ui I le whitaman le velave le ui e le vaenga le o le teimi nei. O sa oa. Watu a pe ia la fiti. Tolu fiti le whamena na watu a siaki oro I whafo. Ia. Ia o la tau iu tau nu I Samoa nafi ia manei le o tau nu o teimi nei. Ia le la e ui lave le. Oi, wangalon fisiri atu I le po whanau fo esea ia po lai aru sa oa. Ia o sa o whale. Oi. Ma le tua le toi whanau fo esea se isi wala. Ia toi Samoa toi whai se test. This test, ia. Ai a negative le test le whai Samoa. Ia wala sa o whale. Ia. Au le tala le na mai o le tom whai whanau fo esea tangata le whale pe a positive. Alona, ia e o le whale mai. Ia. Fitua so no fo pe a whai e positive le test. Ai a negative. Ia. Ia te alu le whale. Ia la isi vaenga le wo sa o le whale. O le se tau mafa o le te fia mana o mia le teimi o le wa ala ai mo le teimi mo Samoa I lo tai au mo le se tau mafa te fia o leva na fia tau sami ai ia il malu tai au e te lo o tele o me ai Samoa le o mau nei ia Pio so ia ata fialu sa atalu sa mo tate mo o koko esi supoes te mila nei le o mau nei I pe o le ia sa o atala o le mea o mau o le na ia ele pio le mesa yeso ia sa tau fia su eni ia esa o le la ua malama lo tai au yo fa lo tu fe I mai me fa ia le la ia na weta o le mal poiso yo fo ite a velo ia po vin ja o po ia wa pe suit fa longo pe wa suit fa longo te mo ia la o leva na Samoa ia le te fo le suit fa longo ia na ia manu ia tele ta faonga o tou le wai Samoa ia le fo mai mo mai lo tele atu por kalame ma no manu ia ia mo la tou le ta pena ia ole o so malanga ta pena e tau ngal nei ia le na wa le no facility fo le ta facility nei fo I le tato ma no le wai Samoa te min tau no na po le al passport le malanga ia o le tus fo la le malanga le suilia o le tus fo la New Zealand au te tono tus fo la New Zealand na ia le stamp pa Samoa tau le exemption stamp ia o le stamp lana e ma fai ina alu Samoa le one way e tasi lau pase se tongi ia la talia me Samoa to ingana ia ele tau tulia la na spaces na sus fo la New Zealand tus fo la Samoa la vo talia tus fo la New Zealand pa ele stamp na I've seen my la fe file stamp na ia e fai o ile official high commissioner Samoa I Wellington
komisina maulunga. Ai a fa pete mana o mia nisi fisili se tele le alu i Samoa. Yeah. Vili le official komisina sili. E te maua numela, e te maua inisi o whamtalanga. Isi aki atu i pole a fol numela le te o se ta ua. Ale Samoa High Commissioner. Ia o le numela le i o le whaafi tulua o iwali matonu. Yeah. Whaafi tulua o iwali matonu. Ia, o le malusi anga o le stamp le na, e mawhaina e alu ai na o le tasi na o tutongi na o la walu Samoa. Ata inga whape o le tamale o te fialu Samoa o le lava la utupe. A le ila u stamp. E whaina o alu tasi. Ia o lato lole i Samoa, ia e te ua maula o benefiti. Ia. Maula o pensione. Ia o toa vili malole ia oile ne. Sana. Ia, tongi ane tāru atu o ta fialu atu wa. No vai tu la ya. Ya, nai, o ngasa mo ya, no foi na, se isa sa fo. Ala wa tangi mal telefone pe, la vi na mal lo matu je lat. Na tu e pe lo matu le mo tau sia, na tau sia tamiti na sa mo. Ja, isa. Fa e pe na. E vet e lo vin me lum tu mena te na fa ngala tu pe la convenzione. O le vala una na vala mai sa mo, na o ia le malanga. Ia o le ide ta mal ainga. Oi, so le se Ele o se malanga fa ngofie foi. Na le vinga la tana. Ele fa ngofie tanta le fa muli tu nen malanga le wala fie la ta fa o ia le. E usu ta mai fa ngal venga le me le me. Ya ta tau na yese mafu ala ta tau te malanga ai. Ya, Na ta inga ia fa piolo o lo usi utina, pa si ta mala isa mo le te alu va me fa pena. Ia le se mafu anga te alu ina ta lia mai le. Le vai ngol vai fa fo le malo sa mo lo mala hatu. Yo se tala la tamai nai. La to yo sa mo to mine yo yo to. Ya na ya ata fa pe ata pena malanga yo sa mo je o ma tamale ainga. Martina, o tamama martina ainga. Ya ana ma si tene ne orita. Tongi fa tai pa se o awore o lu si ana foris. Vai le mon mo tangi atu la fa tau no la va le fa le olo. To 2 minutos ta da valu. Ja, o le tingi yari le mai mo. Ja va po mo ta to bisi. Aloha,
O te whantalofa le tātou tunu nei fo I vai aso fau o tātou amatalia, ea I tiute mga luenga I pe o na masan. Ia I alo maia o se whao poponga o tātou telefau mai Samoa. O whailo maia le sui komsena o tanga luenga o leo a wapa aulongo I tino Filipo, o lo tālia le teime le soe o ne ai le restala, e ona te tala ai tua le talavau luas futasi tau sanga me le afio anga o moa. Lena maua o nāta o sāla lau solo I lungo peng te wha ilangi. Le mauolo nāta I lona tui leo se li I saina whaipi sinese, e lona whale o loe le fifi māti mā lifa. Wai lalo neo le vava ainga leo ma tāo fia mai ele aso to na I le whai unga le vaiaso lea lava li. E na ua ripotiane le meno whai lea te la vau. E le iai se mafua angai pe ona tā oe awa paau. Na mafua lea ngā yoi ngana whaia lea te la vau luas futasi tau sanga. Beitai wa mō lia le whao lima ma le whao o manua. E au noa ma se mafua anga te tau. Wai ule whontanga matai le fio ango tua mua le vaiason te nei. Matase o le awha te ama le fio anga le tamato sa furuiva tau sanga le soifua. Le ana ia whao lima ilona te olua a o luma na I le aso sao tina. A ua valu masina o le maitanga. O se whaasalanga o toi wha popo atu I lunga o mōlianga o lo I luma le tūla whono. O lo tā lia I lea so lua se fulma le whao le maasina le nei. E tūla I ai lea ta mai luma le wha masina o ngai tali o na mōlianga. Pei fo I o na ripotia tātu telefau mua. E tūpu le sa wanga le nei le tina le na wha atino le tamaa. A o mōli mawina o le la alo tamaa ita e na o le tolu tausanga le matua. O le whaai unga ua whaia le fio anga o tua mua. Na whaalau I loa ma wha maunia mai le sui whai pule o le tūma lo. Le fionga a ale vena ale. Mai o se whaai unga e whaai loa e pēle ngā lulue ma le malu pui pui o tangata te ito tasi lo lātu sa o le tonga. E le pule ngā li I ma whai pule o a fio anga te itasi le atunu. O se whaai unga fo ina whaai loa le tofio le tūma lo. E lango suai por kalame o lo una ia pe whaala papatonga male malo. E le ngata I te tonu ainga o nuu whaapea foi le atunu. Wa sao niuni le tu malo nganga I whamango no mera lua mo le palota mua po le pre-polling. Le whataunu ina tonu le aso le tuto tasi le aso mua iuni. Ai o lumana I le aso tolu le masina lavo iuni. Le palota au tu. E te puni ana le temi whaatulanga ina le official whainga palota. Na tu ina atu iso o se sui e fia tau vā mo le whainga palota lai tete. E to a lima sui ua mai arrestala. O nganga I whamonga numera lua e ono a pitonu o lo ia I te tonu. O paia, sa maunga, mata vai, whale tangaloa, whatu valu ma le whango lii. O le fionga le sui whaipule o le tūmalo ua whai ilangi le whaulaunga. O le sui o le fio anga o mata vai. Peitai o le ua le ai neiso na sui tau vā, e lua I le fio anga o paia. Ai o sa maunga e to lua sui le japi pio lo tau vā mai ai. To wha soalo finea so poka soalo, ma soalo umi feo mene. O le sui tau vai to tasi e le vang whau pufai o le whato tue le tua Samoa o tasi. Le to whalo mia tau loa mua whanua sea anga, e mai le fio anga o whantuwalu. Foi sala lilo tu ua yoane. O le sui tau vātu to tasi mai le fio anga le whango lii. Pata sei ma whale sao pule vai a lia Yosua. O le isi foi sui tau vātu to tasi, mai le fio anga o whale tanga loa. O le reporti la mai o le fast food valu I tu lao whamau maunga le soifua malo loina, mai le anso sa I le anso lua o le vaiason te nei. O whamau I nai le o atu le to o lua se lau wono se fulma le valu. Tangata fau le atu na ua a fia il whaama el kovitis furuiva, na whaama wina mai no whanga SS na nga ia nei mo siaki. Ma wā tiri wha au popo ele numero tangata a fia Samoa tala mai le aso se fulma le fitu o mati, o antu le se fulma le tasi afe, lua se lau tolu se fulma le fitu. E to tasi le tangata ua maliu na whaama wina I te tondo le fast full valu I tu la, o se tina limas furuiva tau sanga le matua. E reporti o lo whaamawina e iei o na ngase tu mau. Mai li whaia foi so na tui pui o le koviti. Ma o ia le wa ato i ele to a lua se fulma le whao tangata maali liwa Samoa.
e le vai tausanga lava lea mai le 12 anga i atu i lunga le mātutua. Ua whaalia manino le fionga le minista o a onga ta longa maanga nuu le fionga seu ula Ioane. O le aso se fulma le ono le masina le nei o mea anga i atu le aso lusa fulma le whaal masina fau ia i uni. Ua tui nātu e te tau ana toi fo i eifana wa onga i vasenga le fulma tolu, ma amatalia la tu vasenga i te tonu potu a onga. Ai ua whaatu langa le aso tolu se fulma le masina le nei anga i le aso lusa fulma le whao i uni. Ua tui nātu ai pūlenga wa onga teitasi ma lātou komiti tutofi. E nei a whaatu langa ni fuafanga mō le toi fo i ato whana wa onga. Ma ia onga tūlanga lua se i o atu i vasenga a mata. O le masina le ni o mena whasi sila le fionga le teitai o le atu nuu, fia mena omi mata afa. Wa te tau an toi ta lei ai whai tuto o whalea onga uma, ma toi fo i atu i ai whana wa onga. O le whautuanga le fionga le minsta ia se ula, pe a whai ai toi fo i atu whanau ia onga. E te tau lava o na tau sisia tūlanga o ai a ingo polo ingo lo i ailu tātu atu nuu. E le whata ua peo le whaonga ino telefofonga, o le tūlanga tū mama, ma ia mauti noa ua mai atu i pui pui o whanau. O le lapta inga mai se pepo whaamtalanga mo le au wha e waa, vai mai se fo i la hantol mamano le atunu. O le atali talia whai ngā malanga o mai ai o lātu a inga mai atunu i whafo, mo le wafu whaavao mā loa Samoa, whapena fo i lona malai wa lele whaleolo. O ai inga watoe whetu nai e au fiele whaatanga o le tangata e toa tasi o se a inga. O na uru whale atu ma le tangata o le amalanga mo le wha e ina. Mai whape nā foi whaatalinga o se tasi o le amalanga mai. E nā o le toa tasi foi se tangata mai se a inga. E mawhai o na whaatanga i tutono ma le wa lele. Whape nā foi le wafu whaavao māloi mta autu. Peitai o le wafu whaavao māloi mta autu mo whainga malanga i Amerika Samoa. E le ngata lo whātāwi na pēr le whaonga ino telefofonga, tutu ma le nanofo wāwā mō le ta ilua mita, au whaama vaenga mo i lanto o le amalanga, e whai ai whafo mai o le pā, wa le o toi whaatanga ina o na ulu whale nisi tu atele i tu tonu le lotoa. Wa whaamafa mai le pepo whaamtalanga le o atu le lua awhil tā la le sal tupe, e ma whai o na whaasale nai so o se tasi, e nā te leu sta ia polo ingo whaawilawe tutupu whafua sei. O tala ia mai Samoa mo le nei fo iaso, man real tātou tunu i tiu te mga luenga o la whenga iai, whaasoi fo ia. Alofa lava i le vaenga mua le nei i telefou mai le siu fonga le lau mua i Wellington. E tele ni tau tonga whaatulanga ina sa fuafua mo le so i le tonu whale mai i tu SS o le tunu o le a le whaataunu ina ona o le te tee a le tusa ma le se furuafe o se vaenga o le au whainga luenga whaal soifua ma lono ina mo le umi e lua se furu ma le wha i tu la. Peitai ua maali die pulenga o whale mai po o DHPs whapea mo le uni o te ngata whainga ruenga o le Allied Health, ina ia whaawau pēa i auaunanga mo le whaasau ina le soifua o te ngata i le taimi atoa o le te le ai amata i le so. O le mafuanga o le nei te o na ua le maua se whaai unga mautu i tala noanga i le vāo i tue lua e winga i te tongi o le au whainga ruenga e au fiai i la tau e ngā lulua i whale su toto whapea social workers ai mai se la whainga ruenga i whale tala mai ia matangata e whea ngai mangase ngase o le maho whau a toa matulanga tau i le whaia o whaamalo stino. O se lipoti a le wireless whaasera lawa New Zealand, le Radio New Zealand na ta uai o le atalai pēa au nanga i le vaenga e tau nuu iai ngase e a awhia i ni whaalawe lawe mani ngase whaafua sei. Ai iai nisi o tautonga sa whaatulanga ina mo le so o le atao fia. Ai o lo o whautuaina i a ngase uma, ina ia tausisia pēr taimi o whailo inga ma fōma aipo appointments sa ia vanga nā, ua umau na longo i nā tū lea tūlanga i le mea te tau o na whai. Ua tāu fia nei mo se taimi le tū mau e le sui ofisa sili pāsiata le mā lo, ia le toe whaasara lau i nā tua te ngata i New Zealand nei, i lunga o whesota inga te le vavave
o le manifesto a le li talabou lea ua loka ma taofia leo i Amerika ona o le whaalawelawe lea na whasi o tia ai tangata e toa se fulu i le ai o New Yorka. Whaai lo mai e le li sui ofisa sili pasiata o le acting chief censor e ngoa ia Rupert Ablet Hampson e tele vaenga e tutusa ai le manifesto a le tangata nei ma le whaalawelawe lea na whasi o tia ai tangata e limas fultasi kalai e stete i le tausanga i lua afe se furu ma le iwa. O le whaalawelawe lei Christchurch e pei ono sila fia sa whaasaralawina ai e le tangata sa whaapongai ai i a lana manifesto i lunga o feso ta inga tele wawawe ma sa i e whaasaralawina fo iata i le taimi a au i e whaatinoina le whaalawelawe i lona ta whanaina leo tangata lotu i salama a o whaia la tau tāpua inga. O le talabau lea sa whaapongai i le whaalawelawe i New York i le whaunga vai aso sa whape fo iona i e whaasaralawina i lunga o feso ta inga tele wawawe i a lana i a manifesto ma sa i ta'awai na whaoso fia o ia whaia lea ngai o inga ona o le whaalawelawe lea i la sos furu lima o mati i lua afe se furu maleiva i le ai o kalais tete. Sa whaadia mai fo i whapea e fōringa mai ua whaonga ina e tangata o pae whaatupu whaalawelawe i a le whainga le nei o le whaia o lātou whaasara launga i lunga o wala o fiso ta inga tele wawawe e whaato sina atuai nisi tangata e whaatai i ai. Se fulwalu tau sanga e le matua le tau le lea tolo bau e ngoa ia Peyton Gentron ua mōlia nei e leo i Amerika i lo na whaonga ina o se whana e whasi o tia aitangata e to o se fulu i do tonu o se whale loa i le nuu e ngoa o Buffalo i le aitele o New York o le to te lama o la tau na mali li wai le whaalabe o tangata uli. Wha lia mai e le li ofisa sui ofisa sili e pasi ata i whaasara launga i le tono New Zealand nei o Ablet Hampson e tā ua te leo na sila fia le mamaru le tunu u e soli tu la fono le to e whaasara lau i nātu i lunga o fisa o ta inga te le wawawe o ata ma whaamtalanga na tu sia e le li tala wau le o molia leo ona o le whaalawe lawe i New York. Ua hadia ni mai se tūlanga ua whaapapole nai fo mai ona o le whaatupula ia o le a whainga o tangata ua maua le mai whātu e iaisa o tanga ma le COVID-19 e mafua mai le vairusi o le Omicron. Whaadia mai e fo mai o le ngase o le whātu a toa i fo ima fo mai o ngase lau tele le si tia la whainga o la tau ua whea ngai ma wha le tonu o le whātu ina ua uma o nā whaina ma maua i le vairusi o le COVID. Mai o le la tau whātuanga mo istanga te uma ina ia aua le whaatua na ai ma whaatala le pe a whai e hadia li mo iaini a unga o ia tū langa wha le tonu. Whailo mai le whaatonu o le whaalapo tonga o le ngase o le whātu le li fo mai o Thierry Devlin o le malosi o le pipisi o le vairusi o le Omicron i le tonu New Zealand e nei vai taimi e le le taua i lava o na whaatamala pe a whai e whaalongo ina ni wha le tonu e a fia ai le whātu. O a unga masani a o fia ile ti ngā o le whatawhata, tau puni le mahanawa, ma le vai o le tino, mai o le whautuanga, ia wawe o na wa aise fo mai, pe a hadi mai ia wahenga. O lo wha mawhaina mai fo ia fo mai, e le te tau na manatu whaatawaa i le wha mai o le COVID, ma o na a fianga i le soi fua mano lo ina o tangata uma. E toa se fulma le lima isi tangata na maari liu, ona o le ngase o le COVID-19 e tūsai o whainu mela sa whaailoa mai ana nafi a le mtanga luenga o le soifua marono ina. O la tau na maari liu e au fia i le to lua o te ngata e te ilimas fulu maona tupu tau sanga o le soifua to atasi e sili atu le fitus fulu tau sanga a e to iwa e ova atu i le valu se fulu ia Malaysi to tolu e sili e le viva se fulu tau sanga le matutua. O le nei a whainga ua o tuai nei i le iwa se lau fitus fulma le tolu ia le a whai o tangata ua maari liu i tono New Zealand ona o le COVID. O le a whainga o mai fau sa wha mawina na nafi e lima afe fitus se lau fas fulma le lima. Tolu se lau walu sulfala tau o lo tongo fitia i le tono o whalamai e whatusa lea i le tolu se lau iwa se fulu walu sa ia i le asto nai. O na nafi la e to o walu ngase na tā fia i le vaenga o ngase tinga ina. O mai fau e pei o na whaailoa mai, o lo au fia i le whase lau se fumo le wha i whale mai o le Capital and Coast ma le se lau iwa se fumo le lua i le tono o le whale mai o le Heart Valley.
e pe ona silfia o la sto na ina fa ilo mai ai le mai tai pale mia ia Jacinda Ardern ia le mau ia i le vairusi o le COVID mai o la fa no fo se ai lo no mota mo le vai aso a tole nei o le tulanga o le a le mo fo iai o na fa tasi ane le pale mia i le tono le pale mene i le taimi e tau a o ina ia lo ia i le mauta le tala fa le tau o tu o le tupe e pe ona fua ina mo le stofi nei na mua mau le COVID le paanga a le tamaita i pale mia le li o Clark Gayford ia ai fa pe fo i malo la alo teine o le tamanga i tai univ mai o lo fa no fo se uma i la tau e pe ona iai le nei taimi o le a lea a fia ia le whainga malanga fuafuaina le tamaita i pale mia mo a Melika i le masina le nei ona o le maua o ia i le vairusi o le COVID a o iai le United States o Amerika le tamaita i pale mia o le a ia whaiai se saunoanga o tū i le sauninga wha ale dusanga le commencement speech i le University of Harvard i le aso luas fuluono le masina o me. Whaali mai e le lisa ave mo mua mpele stene o le partia le Labour, Mike Williams, e ta ua tele le malanga le nei le tamaita i pale mia i whafo mo o New Zealand atoa. Ai mai se ua lua te usanga so o ele i mawhai na malanga o ia i whafo ona o le wha mai mo le wha lau i loi nātu leo so tanga wha pis nisi ma tūlanga e māsani ai whi whataua inga ma le tamau a inga o New Zealand i isi māno o le langi. O le so, o le a whairo mai ei whalau i tele le māno lana fuafuanga whata atia mo le wha i titia o kasa o ona e wha o ngā ina ina i tāla whea ngai ma le urua i tala o le tupe wha apitoa mo kasa o ona. Ua tau whai i oe ma langalanga ina e le partia le Labour ma le partia le National i a tala mua e tolu o le tupe e aia ia ai le whaatapula ina o kasa o ona e wha o ngā ina e New Zealand i le tonu o leisi se furu lima te usanga o luma nai nei. O ia tala o le tupe tolu o wha amatala ina o se teimi mua o fausi ai se fuafuanga tu wha atasi o le a wha tonu ai le maulunga o kasa o ona e wha o ngā ina i la tina e o le tunu e tusalama po ai le whainga mālo e tūlai mai i lea taimi ma lea taimi. Nā whaalia mai e le minsta o le suinga o le tau James Shaw o le langalanga ina e isi pāti ma wanga wha au whai o le fuafuanga mo ia tala o le tupe wha apitoa o mautino ai le luma nai o whainga wha vai le mālo i le mata upu lava le nei a fi ai suinga o le tau. Pei taila e le langalanga ina le nei wha moe le pāti le act e manatu lo la tu tai a David Seymour e le mana o mia le fuafuanga i le teimi nei. A le pātia Māori o lo whaatali so la tau manatu alo ia se ia uma o na whailo mai le so le fuafuanga le nei a le mālo. O le tu las fururua i le wauri nei, whaunga moe whailo mai ei whala wai tele ia lea polkalame a le mālo. O Newtown le pitanu mua i tono le lau mua o fausia ai nei ia se vaenga whaapitoa e whaatali ma whae e ai pāsi e ngau sia mai le plastic ua toe recycle. O le tulanga fau, mō pāsese whaatali pāsi e mawurunga mai le awala e dutusa ma le mawurunga o le awala savali po o le footpath. Mai o le no whanga mua lea o umanei o na fausia e le awala le Rediford Street i Newtown. Pei tai e lima nisi tulanga whaapea e whaatali ai pāsi ia ma whae e hui pāsese o pāsi o le afausia i le awala o le Rediford Street whapeai ma le awala o le Adelaide Road i Newtown i le angai mai i le Basin Reserve. O leo ngā ma le wha momoe au tū o le ati na e le pulenga po le City Council ina ia saonga le muai mo tangata whaatali pāsi a tōma pāsese o pāsi o na kolosi le awala mo wila e anga ia nea i le footpath. O le aitu ai ngō whainga ua lewa na wha ngā ina i tunu i whafo e pei o Amerika ma kā nāta ai moisi ai whalani ai alani ia maisi e tunu a o lea whaato a amtalia i New Zealand nei i te tonu o le lau mua. I leisi whainga o le tātu tala mo le nei tai ao, o le whonutanga a le pātia le National mo le whainga pito i lalo le motu i mātū le asa whai e parapara umu i le sa nafi sa toe wha mawhainai la tau whai tionga wha sanga i le mālo ma na whainga tupe wha alu a o lumana i ai le wha lau i loi na mai o le tala o tū o le tupe i le stofi. Sa whaari ai e le taitai o le National, Christopher Luxon, e mauti nolava
o le tala o le tupe o fuafuaina nei, o lona 5 leo tala o le tupe le Star tupe ia Grant Robertson, ma le whainga malo le leiba, o le amtua mawa ai la whainga o tupe whaaru, ona o le tū na ia whaamutalaina, o masani ai le leiba so ona whaaru, lea ngā vai ngā tupe di tele, sa ia whaamawhaina ai lana tautalanga, o le mea te tau ona whai le malo, o se fuafuanga mo le whaamalo sia le tamau ainga o New Zealand, mai a whai tūla i mai i la tau i le taita na o le whainga malo i so ai, o le a whaamua i le national, le whaamalo sia leo le tamau ainga, a wā o le mea lea o loo mana o mia. O le astofi nei, o la atu i nā tuai alo ia i luma o le parlemene le Minister tupe Grant Robertson, ia le tala o le tupe lona 5, talu ona ia tūla i mai i lea tu whinga, ai wātangi mai, o le a mamafa atu ia fuafuanga le malo, e le talo le tupele nei i ngā ruenga tau le soifua māloina a to ai mapolo kalame e a fiai swing o le tau maona a fianga. Sa ta uele le imi style wha ingola vai aso o lo tūlanga le lei lava ma pāleni le i tū e winga i tūpe wha alua le mālo mo ana ngā ruenga whai. Ua o i se tūlanga o pito māwalunga le tau o le pensini do tonu au kilani e pei ona wha ilo mai e le upenga o sota inga o le Caspi. Sa whailo mai le li o Larry Green o le Caspi o le whai ungol mai aso le na o ai le tonu tā la se 5 sene i le lita le tau o le bensini iwa tasi i isi pamu i au kilani o se sitanga lea mai le tonu tā la iwa sene sa iai mua. O le tau o pito tau ngofie i nisi pamu i au kilani e lua tā la iwa se 10 sene i le lita. O Hamilton o lo iai le lua tā la ona se 10 sene anga ia tu le tolu tā la wha sene i le lita, o se sitanga e tu se wha se 10 sene, a Wellington e o mai tau i nai fo i le wha au popo le isi tolu se 10 sene i le tau o le lita i nisi o pamu, o lo so atu aikala e stete e lua se 15 sene i le wha au popo ngā ua iai le taimi nei. O le tau e valesi mo le bensini le atunu a toa e tu se lua tā la valu se 10 sene i le taimi nei, ai o le tolu tala se 15 sene le ua lipotia mai nisi vaenga o le atunu o se a whainga o pito mao hae lea o iai le tau o le pensini. Na amata i le sa nafi o na taunu atu i Abu Dhabi nisi o taitai o le lololangi mo to e sauninga o le Palestine o le United Arab Emirates o le lii o Khalifa bin Zayed Al Nahyan le ua suitulanga atu ne ia ilo na uso la ititi o le li iswafa ia Sheikh Mohammed bin Zayed. O Sheikh Mohammed, le ua awe nei mo whaaurulunga o Abu Dhabi, stasi o tunu u ala pia o pito mau o loa, sa filifilia o ia e avema Palestine lona tolu o le whaalapo tonga so whaatasi o malo alapi le United Arab Emirates, i se fontanga whaabitoa al komiti maurunga o le UAE sa whaia i lasto na itaruai. O nisi o taitai o malo de tele, ua iei nei Abu Dhabi, mo lea whaapo moe, e au fiaile Palestine o malo falani, Emmanuel Macron, ai whaapele tupo i ori tana, ma le Palestine o ai kupito. O le so, le whaapele taunu ua nei fo i le sui Palestine Amerika, al tamatai o Kamala Harris, whai o ia masui o Palestine Joseph Biden, ai whaapele nai fo un taunu atu iai ma le Palestine o Palestina, ma le Palimia o Peletania. Ma le tala muli, o se whaalawalawe tau ta amale i le pole so na aina mali wai se tasi o li i longa o le taalonga ki kiti Australia o Andrew Simons. Simons po roi e pe o na lau si fiai o ia le to tele, o se tasi o tangata i longa o le au ki kiti Australia, ai moi se lawa i taalonga ta itasi aso, se lau iwa se fulwaru taalonga whaalawao malo, e ta itasi aso sa taalo ai o ia molo na tunuu, e au fiai ni manu malo se lua o Australia i lipo le lau langi, i lea vaenga o le taalonga i le tausanga i lua afe ma le tolu, ma le lua afe ma le fitu. I le vaenga o taalonga ta i lua se fulu owa, se fulu ma le wha taalonga wha ale vao malo, sa taalo ai le nei e li mo ausita lia. Ea mai ta ua whapea o ia o stangata mua na milionea i le liki kirikitia initia po le IPL, ina ua taalo mo le au o le Deccan Chargers, i se vaenga tupe e 2 miliona tala, i le tausanga i lua afe ma le malu. E maliu le ali i ua fast fluo na tausanga o le soifua. Whai unga le nā o tala fau.
whaftai nau whafunga rea tinu whapunga mumu telefo le tai ao ia me se yo tatu tala mai Samoa ta whafunga i le tulai vale tai nei ia ma le whapunga le tulai se full ma le lua i le ulia na nei ia to whamalo atu le taimi ta pena fo nei whanau a onga ia wa fo ia onga le nei aso Palo. Ia ole tala le na mai nei le tulanga le tau le pensini ia te lo voi le ua te le lava ainga ufua le ia fio inga fo yo te lo taimi ia ia ta vale ia mo le taimi nei afal pensini afal ma ta vale mo ia va pio ta pena lo ainga fa ta usta vale fo ia ma nei fo silsile nei ta vale na so ni ni taimi wa valo anga ia la u va anga ia fa tulanga ina le tau le soifuanga ia ole lunga le pensini le tulanga le la ia le to suia ile to istemi ta tova ia ya lua malwa tu lua fatala ya tu mawala fa nga ina ta tu ta vale ya mta vale fo ite tele afi ya ta vale na maftia ina na ya inga ole la halu le tu pe tu tongi el pensini ta vale ya ma na ya wa fa ta vale ta tu no ya so uma ya mata na sila ta vale na su ye ila o no o ta vale ia na ole ile tisielu to ta tele na le winga lo tala el tisero ja tabali el tisero wa emel temi ja tabali tisero na te mo fitus fur valus fur wa mo au tabali le u tital no to i to inga i pre se o tele lava i to inga tabali wala to fata wo to inga le e mafayo na utu la pensini i ala fu ya lu tabali le ma le ma ne i to inga tabali na te fi wa te fe wa i va to ala tu al pensini le metas ia wale tal anga la wata mai ta vale ia e le enga fa ngal pensini ai alu la ngotasi fa ngal ma al te mi ale al ta vale la fa nga ya ma e no fsili la inisi wale va nei ta vale fa pia e wo to al fitu ta usanga ola le ma valu ta usanga su ta usanga sa ta ngota ma ta vale ia so ia te mi nei la la wa matan ta ngofi ia e fa yel filinga ia pe tango fa pa le ni tu pe fa alu ta usanga ia ma ta wal pensini ia so ni mo ya va pe ola tali ele wa vina mai fa ta usa BMW e no fa to e sa ta no ya va sa ngai fa e va o to tongi le ya o BMW o no taule pa ulus fu wa fe pe to fu wa e to sa ia a o to sina o is foi to meti na fe wa ita val tung ta to meti la ya o la te le la to ya o e le manelo to ya e lu tu va tu tele mele ya lu to ela fa fiala na to tava tale liquid me ile ia va be a na te ilo tele o tu pena e o tongi na lu ta tu pili ana ela va ta tu fa so ele va so mele va ia e te va to ia le si fa la tina te va tu na ma sani tamia na mo ta ta na mo tele ia ilo ia e va o sa inu lo kofe ma ia pe ia na le alo ni si va ngolo tongi o mo tu sai le alo la tu ta Ola so sa nei. Fai lo tu tatu tu no. I le va le ondo anga fitu le fi. Le u fai lo mel tatu ma lo ni si la i fa te inga ola fai tatu telefoni fi avia. oh ia Nei fi e to telefoni to no fa sa ia. Ai le va velongo tu te min nei. Na ola ia ile pa pe foi bola me fi e telefoni. mo Ola fa te inga na le ma no. Ia wala va ta pe na ngani fa la fa fo se. Le va le ondo le fi fitu le fi. Ia fai fa te tei. No winga fa pe ta wole lotu. ia Te ia fe e mo telefoni ia e ma pe la ole la e foi mo telefoni. wala e wa o telefoni le foi o ile tu spa i ton wa Ia na. ia lo te rope te o se ina mal feita ngol tu spa Ia fe. Fe e uma nei la le va le no fitu la sa nei. oh O si le fia. O la tau le fesili mai mana le fesili na mai return e tau. Ma le tuala tu sfola no si le we tonu le stamp le. ia Pe e umalo na nga pe umalo nga tu sfola. Ia e o le tele o stamp e umalo nga pe umalo tu sfola. Ai o la tali la fa pe vili la telefoni al ko official commission sili. ia Fa fitulua o ivali matolu. Telefoni na te maua fa mtalanga tu sa le stamp le. Fa fitulua o ivali matolu. Telefoni na. o me motino a o le stem ngai tu sa pole ale umitino foi sa mo ia nga Na wele stem la lo just for la New Zealand. Wele lo metupu te ua te la sa mo ni metupu le inga la e mo faina
Awa tongi nei la lo pase se te alu fatai le mafaina a mawala tupe one way e alu lo me fa tope vo le la fa fatai ngala oi le way le stem bluetooth fola wale te alu 5 la e le lo pola le umio 5 la yo fa pelo te mia uma i fa vili mai lo ya tongi no la tupe le pase se le wo wat a to tongi na walu mala usau ya e te sauile i fa yo fa mo lo vole e fa pele te alu fa la vila ale wo to tongi ni la walu mala usau e no la so tsa wi ona i fa no fa moi e sa ole e si le tongi le one way al man ya la o I love to so la u si la ta to uma mai le step na tu lo tu so la e se fe tu pepe a tongi na le one way pe ala whatever te la na ile step na lo tu follow oleva al time ya na matala no ma le sunga te tia o ye tail official comme sin sili na fa tala ya to tele foi sa mo na o mi tala tu so la o ye ya me tu puele lo o mana tuol tala vam tala le isi fi au no fa lo te lo fa lo fo to tele le tu e sta ma sa mo na le lo il va fa ota tu mo mo i pa puni kini e lo ile fa lo tala na ya la o pis ya le malo sa mo e fi mo se tala sta ma le mo tu tala fi pa puni kini o mo tam sa mo le ya le fa mai la o te li fa lo ina ai fa mai tala fi le la il fa mai pa puni kini mo tau se malo pa puni kini ale wala tu sa o fa sa lo mo tu ip ya mo wa tanga o mo tu ulo il telefoni vo le fa tal no lu mo tu ip au su sana la le lo fa tu ala i sa mo ya le la fa lo o mo sa mo te me la tu se tala le ile o i lu mo le fa po i mo sa mo na tu o tu telefoni mo sanga fiel wakua o su sana le ngos yo mo tu what do telefoni le fa lo sa mo la live tu ip mo sanga fiel wakua on me la na mo tra ti sa mo alu one way to lo po to so me la mo tra ti sa mo one way ya all time na fia sa fia wakua ai mas ku pe passe ya ta ni sta to pes ya na wa no le tu mo e pe ya la va ya sta to so le sai komit fa fo el vai ngal na fa la tonga na sa mo ya le sau ya le ele o ave se au na winga ya na to fa fo mai ya si ta to pe sa fia lo kwa sa fia lo kwa
O le whaasilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. Ai inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai, ua toi luas fulua minute ia o Natalia o le tulaiva. Ia. Sa tau tua tōra te fōri ewa pēr mai. Ia, e mō lava o se iriwi inga mana whaftai le tua, whaftai sa mō nau tapoing. Tō sa ngā via lakua. Ia le lei. E stato whase sila ta wale fia whonga nā tu mori sila fia le tino. Ia, e le lei ona whafonga me le taimi. Ia, whaftai lava. Whaftai lava. O le amua ia on au tai al seunga, ma o whaapoipoi ai le vai ula. E pei al whetalainga nei whale punawa. Ai mapua ne ia I nia whane. Ai lafo le taula I malolo. E pei al whetalainga nei le manua le sangalala. A wāua I le manu. E pei al suafo le whanua o tu ia tua. Leo mātou whaatulau atu ai Samoa. Iau watu lulunga mai lava I au tum maunga se ia pa ia le papa tu loto. Iau pa ia whale kalesia, pa ia whale malo, whapea mamalu whale anganu. O na wase liria nei ul whanua see, a wā o lea ua ta oto sa vea si u leo I lea li titai. O na mātou whapea lea, tulou na lava. Whangamangalo ia so mātou leo, ai se o mātou alangaina, le leo le anganga whaftai, ma le loto wa malie. A wale aso, ma le tae ao na pongi sa ai Samoa. Ai maisele e kalesia, katoliko le pureanga Samoa pia. Whapea le whaletua ia atelianga tangi vale, ma le afine ia silia, ma inga na lua. Ina ua whaamana waina e le atua ngā luenga le au auna. Le tamā uso tua ngane, le awhionga I le ti a kono, Reven am tua nai anau, pa temo si a lau to o le pai. Whawhetai I tamā o le puleanga. A whionga le aki e pikopo ala pati lui matai linga. Pa ia le au os taulanga. A whionga I ti a kono ma o tau whaletua. A whionga I ari whelela matama I taisa. Sunga le whawhia ngainga ma o tau whaletua. Ai meise le pureanga Samoa pia. Whaftai I le a whionga I a pate le spa selva. Le os taulanga tausi matanga luenga. A whionga I ti a kono ma o tau whaletua. Ai meise le paia mawalunga o le matanga luenga o puapua ngai fitu o tina paia o Maria I Lalawaya. Whapea fo I le paia mawalunga o le matanga luenga o le tama I tai o le anga alofa I le maunga o waya. Ma le malu paia o le tama I tai o le maunga o kalameli waya. Whapea I tu a inga ma maftanga ese o le kalesia. Le asanga lue ai le fionga I ti a kono ya Reven amitua nai anau pa temo si a lau to le pai o se au na le tua. Whaftai fo I le whaatono ti a kono tu mau al pureanga. Le a fionga ia pa tele e te wati vui lapa. Le taitai fono ma le lau whapea le vasenga o ti a kono. Whaftai tamai tai saa. Le pūlenga ma le vasenga o whaia onga, ai maise le lau mua le kolisi o sangata Maria I vai moso. Whapea alo ma whanau, na awa oina le ti a kono, a avea ai ma whaia onga.
Whaftai le fionga pātele lui sa nele, le whaatonu ma le pūlenga, whaapea le au whainga luenga, a le TV upumana, mo whaasala launga o toe sauninga o le ti akono. Whaftai le fionga le kātinari John Dew, le au ostaulanga, susunga I whawhia ngainga mo lātou whaletua, le puleanga Wellington e New Zealand. Ai meise la fionga pātele ma leko tufunga, mo ona toe sauninga uma. Whaftai fo'i a fionga, le au ostaulanga ma le ekalesia katoliko I Wainui o Mata. Mo whainga lotu, ai meise le malu o St. Patrick, sa whaona uma ai sauninga o le ti akono. Whaftai sunga I whawhia ngainga ma o tau whaletua, I whata whaitaulanga e fia, e le ngata I New Zealand, maisi atu nuu ai meise o Samoa. Whaftai tamaitai pāremia, na fionga I a fia me mata afa. Pa ia le kāpeneta, ma le mamalu o le palemene o Samoa. Ai meise le minista o le soifua maloloina, le a fionga I a valasi, lo ai pitu whanua to manga tā fito sele. Male matanga luenga o soifua maloloina, mo le avanoa na ave ai le ti akono I New Zealand, mo ona tonga fitinga. Whaftai ali I matamaitai fo mai, ai meise lau tausi soifua I Samoa ma New Zealand, a o fea ngai le ti akono, ma tonga fitinga o ti ngā I mai o tino. Whaftai a inga uma e whasino le tamaa, ma le tina le ti akono. Ai meise o ainga uma e whaasino I whaletua ia te lianga tangiwale. Oni paolo mangafa, whaapea uo mai masani I le ti akono. O la au tau tapua inga pa ia, ma ngā luenga whale anganga, e ala I tau sanga masauni ngā lotu, ai meise le tau singa o tonga fitinga I mai o tino, na whea ngai mariti akono. Whapealo o tau walo lofa, I so o se au wala a o whea ngai o ia, mati ngā, se ia o mai lava I ona toe sauninga. E le ai se tau ia I mātou e tau ia ai, lo o tau wanga le lei. Ai mātou te tatalo ma le loto mawalalo, ina ia lo fangia e le atua, lo o tau wanga le lei. E toi whātu tumu atu I ana whaamanu ianga I tele. Whaafetai, so I fua ma I manuia. A ina ngalua ma le wharetua ia a te lianga tangiwale. Ua toe 15 minute o na tale o leiva. Ia, ma lo lava le whaafo mai mai mo tātou tino. Nei tai au. Ua vai atu I e le whawe lawe le sau tātou tau fōu. Ia. Te lo sa e matamata mai mo ene tulu. Tu sau le o le mele na tupu I Amerika se fulu so I fua le na afia mai la tau le tau fia le whare mai le tau wha au lai. A o le tangata le na whaelo swainga. Na maua lo na manatu lo swainga le na whaika le steta. E na ufai tau le tala le vai aso tio na tua le na ta ue le ufai tō wha o whae le whapea. E whainga tā te le na la tū toe au ina mai ia ata o lo swainga le na whaika le steta mata pē. Ia. E whainga tāna la tō avesea. Ia, ale e mai tau atu e pei e whōringa mai. O lea na maua le manatu o le whala titi le na whaelo swainga. E sile le anga o ia mea. Ia. Ai, whatoa o maale whawelane whaikale te tele fui sa whael tā tala. Ioi. Tālo sia ia ina awane ia ini tangata fo ile le e muri ta I makopinga ia le ia ngai inga tangata le ai lo I. So sila la mai mo mai le tunu mfa fo mai. O le ngai inga le na whaile li le kala estete. Le na whaasala lau le te mia olu no swainga le live o ile whaasala lau. Mata tu tangata ia le tama. O le mea tonu ana le whaile au laiti e tale pia whale o loa. Sa. O le vaenga I lungo le social media. O penga o so tainga. E tau vaepo o ia mawa e atu le mea lau te whaia. A whapela whate tainga le la watu. Tu lo wale whate tainga. O le tā ua o le utamata nei lo swainga le si vaenga. Ia, na o tonu o le mole I polilua. Tā o fwelo tā ua whaise me sili atu. Tā o fwele whasala lau.
O le mea tonu ana le mafu yo sfa inga tami la iti talavo i au kilan. De fai solo New Zealand. Mafu mai no social media. To vole le fasa la. Le foi la wa pu el titi le mai Amerika. Le la o konso fu wa fi ai. Te le yo fale to. Le to fa e monga menga o le video re tangata na terminal wa to le ta vale kapak. So le ta lo foi nei tangata i sa tu. Na o so mai fa fo. Ia. Alulo mal fanaso. Ana sa uni le leila wala vole li na ia uane i. Ia wa pe le mo sa fu le tala sa faila fa tau tu mo le security o fa lo. Oh ia. Ai wale ma fai foi le na fa nga foi le ia le fa na se tu lo security. Fa blave. O foi le le. Pe fiche le puru foi le. O i mo le sa no la tu. Ia na nana mali wa foi ma security se tu lo fa mo le tu. Oh no. Ta te loa yo na tōtingi lima i la avel ta aval. Wa va ila ia le. O me mautu o le man sa uni atu. Yo leo langana le tau te ia i le awhiwa i tangata le tangata whale le ia. Ma tāla ne ia e tālu whai nei tangata e Amerika. Yo ni usi lau lo sanga le mulu temine. Ma ne fwoi lava no le tau tala noa le tātou telefoni. Tala tu lava no le tātou leina. Tolu walu lima lo o whātasi. O mta upu le ma te fia tala noa to imtasi. O le aso tau si le fia pe a whaongai ni usila le. O le tala lau whiwhai atu to e whailo le whisili whapea. O le watau fia nei e le pule ngā nuu le pule nuu a Wellington, Andy Foster. Le fuafuanga le na fuafua e au Palestina le tono ni usila. E whaamanatu o se la tau aso e matua teu mai le hole o Michael Fowler Center. Te unga wha Palestina. E whaamanatu ai le nuu Palestina i nei se la tau fia whai. Whailo e le whautuanga le mtanga luenga le Ministry of Foreign Affairs. E aua. Le ala o tau fia i lo. Wa neilen tu e whai ai. Awana na fia na tau fia. Ia whamaile mtanga luenga le ina na ia mahuta. Aua. O le teimia tau te whai ai le whainga na e whaamanatu whapena Palestina i ne. Tau maua lo leo ni whai tionga mani whasea mai le ampasa o Israel. Matangata Israel le New Zealand. Mansol te e fo ila whaianga. Iyo. O le fasili fi whai atu fo ile le tatu tunu. O le aso tau si le fia leo mai o tangata i e whafota mwhai whaamanatu o la tau waso na i nei. A la e vesi inu ue o mai ai. Whatainga. O mai fo ilu sia i e whaila tau whaamanatunga tele tono Lucia. A la e le anga la tau mea la e whai a Ukraine. Wa o saina ia matua i o laula ia whamanatunga saina i New Zealand. Tau tia a o rena whai o iei vang whau whai. E o iei le leipa o le national. Na, sa. Ia o me foi li fai saina i ona ia tangata i o saina i le. Lo sa le mai fa celebrate ma fa manatu fia i nei. Ai masa al toto ia tunu i la tunu. Fe vela Palestina, te minei na ve sia Palestina mai Israel. Le la o ele fia tangata le mutanga luenga le o le vai fa fo New Zealand. La me tau fia fua. A le tala na le vai fa fo New Zealand mutanga luenga le. A to fa manatu nei matu le va Palestina fa ia la to fa manatu ngai New Zealand. Tadi tonu mai o tau fa seala mai la pasa Israel. I matele ia fa le tu. Ya. Tele no io, ma le tato nei na tato nei. O la so to lo ia tu no ia ve si fa fo mai fa manatu nei New Zealand. O le fa te tainga. O la so mo uni te va ia il tanga va yo Samoa yang ia i lunga ile. Ele a wala na papatele le va o kila ni mano fsio. Mo ia fa manatu ai fu o Samoa. Ia fa manatu ala no vo ia la so longa le va. La to file mo ia. Au tele loa la po le ase si le fia o tato o whalongo. Ia vini mali tolu walu lima lo o whatas. Ia po le o wha tolu walu lima lo o whatas. Tato utana no ai. O le whasala lau mele mutanga luenga o leo leo. Ia le utau whaavalea i whale tupe ni usila. A la fose text ia te oe po se email ia oe e iei ma se link. O le mea ta o le link. O le vaengana te o mea e whaasino ai oe pe ta ita iei oe se isi upenga o so tainga. Fa mai fale tupe ni usila, lau te le vatua se link, lau te le vatua se vaenga e ta iei o i se isi website. Ia le memo mua nā lua. A e maua la se me vapena, na e tango le lafo sa o a le numela le leo leo. O le fitu lu ono, e lafo fua. Fa tenga le umawe taua, o mi lo le le forward. O mi le forward, tu ulo ye ma le fitu lu ono. Alu sa o ala i o le ofisio leo. Alu sa o le ofisio leo leo. Fai leo se suenga le ofisio leo leo. Ia fia se lau text e watu fa pe numela le vai le ofisio leo leo. Na fai leo la so suenga. Po ai po fesa o ai tangata i fai winga fa pe.
Mana ia Fitu ono, wanu mela na free text e lafo ia text whapea. Ala tali pese tatu tala no, Yeah. ini mali tatu leina. Yo, tatu no, sanga. Ya, tol van lima lo fatasi wala mai festatu tala. Ya, ape ola se met fia tal no mai ya, ape na foi fano no vili mai o ma o fo mai fo ma fo fa. Sanga fia la kwa. Whaasaore sua vai, ia, mai le se whamari o le puni ara vai, ina utoe 5 minute ta le tu lai. Iwa! Vale, nei pese tuaina. Ia. O le na mai ni tatu le fou, le fou a anga solo ia le te va Fo mai, ah. ma. Sfuru mo le tupu afe la tau le au fie i tonu. A fai le wha maunia le saunoanga al minister wa upito le mafuanga lina te va fo mai New Zealand. Ia. Le vaenga le te va. Ia, ono ta wha noa ia le. O le tala le na mai le malo. O le nau o le vaenga le te le to tongi e tu uia i mala to tongi to. Si ilo. Tongi tangata lea, tongi maulalo. I tongi, whatata inga la, o le mana o le malo. Si i lunga to tongi o tangata i maulalo to tongi. A le mele mana o ai le to tele o vaenga le te le to tongi. Ia. Si e tu i mala to. O jole. Whatata inga whapela uta i se lau afe. Ala mana tu malo si i lunga tongi le vaenga le ta i lima sfuru ta ionu sfuru afe ta usa. Ia. Ia le foi mana o malvanga le ta i se lau afe si e tu i mala to.
a whai o le sa onga na le wha mamulama me le malo. I ta tele ilo, ia a wha pēr lai se furu mo le tupu wafe tangata i e te wa. Ai na o se lima se lau la tau le au fia i le au tai se lau mo le tupu wafe le mana o se fi ilunga tutou. E lona unga la atoso tu ea marisi i wafe mo le tupu le mana o ngau tangata i e lima se lau mo le tupu. Peto i voi. O le fuala tala le fa yatu il mana tol malo o le fa le o pito le mata no nga tele io tele os frele o na na al malo no no tainga ye si to tongi o tanga tai e maulalo tong a o tanga tai e lunga se o no sa ye lo tongi la na tele ya va la vela ye o le mana fo va ngale lunga si o foi malato le la fa toso ina ya fa penil mta a fa pela o va se tu si foi le o fa ina iso to tonga ya mtu lang fa pena ya to isi sila ne te o ma se sil fa ma ya le wa mata le le te fo ma le foi tu fa pe e te alu ya le ina o mastanga to vole le wa tanga te ala tu sto ina sa u le fa ya mo o siaki pe vili siaki uma emaili o atu sina la fo atu vai po le aso na to e fa atu langa ya fele ko afa pe ondei afa pe lo to e fa atu langa ya junia o le lisi fata tale ne usila festele tele. Ia. Tasi na fa vita uli le fa ilo le minister so ifo mano roina te le lisi fata tale le ia. Ia a maua lolo vano ia fa ngano. E nei matua ua sitseni de usila wa no fo zamo. Ia le malanga mai sia ki fa fo mai to yo ia mai le nei so we poloka nei ono o mir ki. Yor ki. O le foi le ava no tata no ile stemble tasi. Ia afa pele o mana tu te no foi zamo ia ala ngana stemle u miena no foi zamo foi lo fato anga mai no foi zamo po le ale u mi fieta usanga e le si vai ngale no le tasi va fitu ia fato a mai lua fes furua ona stemble ia sa tu tu fola ia ona na mai al malo sa mo stemble pe o ia tata no sa mo le sa no foi nei bla afa pe foi lai e ni uta mai ti vai tamala isa mo la mo passport New Zealand I think ta no mai ono feeling fa ye yo le immigration sa mo tu ye stample e le fai fu ala tongi tupe ia ala ta wo tu ye tu ton po la le umi te no foi ye no foi sa mo to asa u isi si sa u moli mai ya la wa e ti poti mai ta ta New Zealand pe io fa pe o ele telu sa mo lo tu fo la le ti poti mai ai anu foi le sa mo ele tus fala u sila ele system ele talia o ele fala sa mo se one way tongi umal pase se fe na no latu ai sa mo siaki na lo pase se na latu au kilani sa mo e ta fi ol mala vale na nga yel tanga na lu to e peil pase se ya to sa we to am faina tu we alu fa fa mala vale na i vanga umana fa mali not ne ialu na sta mama tu postina matua po luka isa po matele ele o nga sa ava pe to ina o mena fai mato fa na ia o ne la tu sa mo e no fo ia ma fo ia tu pe ila tu pe nga tu pe fo ai inga tu fa le mala vale le le volem tong tu pe no official immigration ele sa me na ni to ina ia o le wa tala iwa ia o smel fa fonga i tala mai Samoa ia mo tala fo le tai ao O te whantalo fo le tātou o tunu nei fo i vai aso fau o tātou am talia. Ea i tiute mga luenga i pe o na masan. Ia i alo maia o se whao poponga o tātou tala fau mai Samoa. O whailo mai le sui komsena o na tanga luenga o leo a wapa aulongo i tino Filipo. O lo tālia le teime le soe o ne ai le restala. E ona te tala ai tua le tala vau luas fultasi tau sanga mele a fio anga o moa. Lena maua o nāta o sāla lau solo i lungo peng te wha ilangi. Le maua o nāta i lona tu i leo se li i saina whaipi sinese. E lona whale o loe le fifi māti mā lifa. Wai lalo neo le vāwa ainga leo ma tāo fia mai e le aso to na i le whai unga le vai aso lea lava li. E na ua ripotiane le mea no whai lea te la vau. E le iai se mafua angai pe ona tā ue awa paau. Na mafua i lea ngā yo inga na whaia e lea te la vau luas futasi tau sanga. Beitai wa mō lia le whao lima ma le whao o manua. E au noa ma se mafua anga te tau. Wai ule whontanga matai le fio ango tua mua le vaiason te nei. Matase o le awha te ama le fio anga le tamato te furuiva tau sanga le soifua.
Lea na ia wha o lima i lona te olua a o luma na i lea so sao tina a ua walu masina o le maitanga. O se whaasalanga o toi wha au popo atu i lunga o mōlianga o lo i luma le tūla fono, o lo ta lia i lea so lua se fulma le wha o le masina le nei, e tūla i ai lea ta mai luma o le wha masina o ngai tali o na mōlianga. Pei fo i ona ripotia e tātu telefou mua, e tūpu le sa wanga le nei le tina le na wha atino le tamaa, a o mōli mawina o le la alo tama i ta e na o le tolu tausanga le matua. O le whaai unga ua whaia le afio anga o tua mua. Na whaalau i loa ma wha maunia mai e le sui whai puli o le tūma lo. Le afionga a ale vena ale. Mai o se whaai unga e whaai loa e pēr le ngā lulue ma le malu pui pui o tangata te ito tasi lo lātu sa o le tonga. E le pule ngā li ima whai pule o afio anga te itasi le atunu. O se whaai unga fo ina whaai loa le tofi le tūma lo. E lango suai por kalame o lo una ia pē whaala popitonga male malo. E le ngata i te tonu ainga o nuu whaapea foi le atunu. Wa sao niuni le tūma lo nganga i fo mangu no mera lua mo le pālota mua po le pre-polling. Le whātau nu ina tonu le aso le tuto tasi le aso mua iuni. Ai o lumana i le aso tolu le masina lavo iuni. Le pālota au tū. E te puni ana le temi whaatulanga ina le official whainga pālota. Na tu ina atu iso o se sui e fia tau vā mo le whainga pālota lai tete. E to a lima sui wa mai arrestala. O nganga i whamongo numera lua e ono a pitonu o lo i ai te tonu. O paia, sa maunga, mata vai, whale tanga loa, whatu walu ma le whango lii. O le fionga le sui whaipule o le tūmalo wa whai ilangi le whaulaunga. O le sui o le fio anga o mata vai. Peitai o le o le ai neiso na sui tau wā, e lua i le fio anga o paia. Ai o sa maunga e to lua sui le japi piolo tau wā mai ai. To wha soalo, finea so poka soalo, ma soalo umi feo mene. O le sui tau vai to tasi e le vang whaupu whai o le whātua tui le tua Samoa o tasi. Le to whalo mia tau loa mua whanua sea anga, e mai le fio anga o whantuwalu. Foi sala lilo tu ua yoane, o le sui tau vātu to tasi mai le fio anga le whango lii, pa te sei ma whale sao pule vai a lia Yosua, o le isi foi sui tau vātu to tasi, mai le fio anga o whale tanga loa. O le reporti la ta mai o le fast food value tu lao whamau maunga le soifua malo loina, mai le anso sa i le anso lua o le vai ason te nei. O whamau i naile o atu le to o lua se lau wono se fulma le valu, tangata fau le atu na ua a fia il whaama el covitis fulwiva, na whamau wina mai no whanga SS na ngai anei mo siaki. Ma wā tili wha au popo ele numero tangata a fia Samoa tala mai le anso se fulma le fitu o mati, o atu le se fulma le tasi a fe, lua se lau tolu se fulma le fitu. E to tasi le tangata ua maliu na whaama wina i te tondo le fast food valu i tu la, o se tina limas fulwiva tu sanga le matua. E reporti o lo whaama wina e iei o na ngase tu mau, mai li whaia foi so na tui pui o le koviti, ma o ia le wa ato i ele to a lua se fulma le whao tangata maa le liwa Samoa, e le vai tau sanga lava lea mai le tolu se fulwono, anga i atu i lunga le mātutua. Wa whaalia manino le fionga le ministawa o ngata longa maanga nuu le fionga seu ula yoane. O le aso se fulma le ono le masina le nei o mea anga i atu le aso lu se fulma le whaal masina fau ia i uni. Wa tui nātu e te tau na toi fo i ei whana wa onga i vasenga le se fulma tolu, ma amatalia la tu vasenga i te tonu potu wa onga. Ai wa whaatu langa le aso tolu se fulma le masina le nei anga i le aso lu se fulma le whao i uni. Wa tui nātu ai pūlenga wa onga teitasi ma lātu komiti tutofi. E nei a whaatu langa ni fuafanga mo le toi fo i atu o whana wa onga. Mai a onga tūlanga lua se i o atu i vasenga a mata. O le masina le ni o mena whaasi sila le fionga le teitai o le atunuu, fia mena omi mata afa. Wa te tau an toi talai ai whai tuto o whalea onga uma, ma toi fo i atu i ai whana wa onga. O le fautuanga le fionga le minsta ia se ula, pe a whai e toi fo i atu whanau ia onga. E te tau lava o na tau sisia tūlanga o ai ingo polo ingo lo i ailu tātu atunuu. E le whata ua peo le whaonga ino telefofonga, o le tūlanga tū mama, ma ia mauti noa ua mai atu i pui o whanau.
O le lapta inga mai se pepo whaamtalanga mo le au wha e waa vai mai se fo i la hantol mamano le hatunu. O le atali talia whai ngā malanga o mai e o lātu a inga mai atunu i whafo. Mo le wafu whaavao mā loa Samoa whapena fo i lona malai wa le whaleolo. O ai inga watoe whetu nai e au fie le whaatanga o le tangata e tō tasi o se a inga. O na uru whale atu ma le tangata o le amalanga mo le wha e ina. Mai whapena fo i whaatalingo o se tasi o le amalanga mai. E la o le tō tasi fo i se tangata mai se a inga. E mawhai o na whaatanga i tu tonu malai wa lele. Whapena fo i le wafu whaavao mā loi mta autu. Peitai o le wafu whaavao mā loi mta autu mo whainga malanga i Amerika Samoa. E le ngata lo whaatawi na pea le whaonga ino talifafonga. Tutu ma le nanofo vāvā mo le ta ilua mita. Au whaama vaenga mo ilanto o le amalanga. E whaia i whafo mai o le pā. Wa le o toi whaatanga ina o na ulu whale nisi tu atele i tu tonu le lotoa. Wa whaamafa mai le pepo whaamtalanga le o atu le lua awhel tā la le sal tupe. E mawhai o na whaasali nai so o se tasi. E nā te le usta ia polo ingo whaavilave tutupu whaafua sei. O tala ia mai Samoa mole nei fo iaso, man real tātou tunu i tiu te mga luenga o la whenga iai whaasoi fo ia. Alofa lava i le vaenga mua nei i telefou mai le siu fonga le lau mua i Wellington. E tele ni tau tonga whaatulanga ina sa fuafua mo le so i le tonu whale mai i tu SS o le tunu o le a le whaataunu ina ona o le te tee a le tusa ma le se furuafe o se vaenga o le au whainga ruenga whaal soifua ma lolo ina mo le umi e lua se furu ma le wha i tu la. Peitai ua maali die pulenga o whale mai po o DHPs whapea mo le uni o te ngata whainga ruenga o le Allied Health, ina ia whaawau pea i auaunanga mo le whaasau ino le soifua o te ngata i le taimi atoa o le titee le ai amata i le so. O le mafuanga o le nei titee o na ua le maua se whaai unga mautu i tala noanga i le vāo i tue lua e winga i te tongi o le au whainga ruenga e au fiai i la tau e ngā lulua i whale sua toto whapea social workers ai mai se la whainga ruenga i whale tala mai ia matangata e whea ngai mangase ngase o le maho whau a toa matulanga tau i le whaia o whaamalo stino. O se lipoti a le wireless whaasera lawa New Zealand, le Radio New Zealand na ta uai o le atalai pea au nanga i le vaenga e tau nuu iai ngase e a fia i ni whaalawe lave mani ngase whaafua sei. Ai iai nisi o tautonga sa whaatulanga ina mo le so o le atao fia. Ai o lo o whautuaina i a ngase uma, ina ia tausisia pēr taimi o whailo inga ma fō mai po appointments sa ia vanga nā, ua uma o na longo i nā tū lea tūlanga i le mea te tau o na whai. Ua tāo fia nei mo se taimi le tū mau e le sui ofisa sili pāsiata le mā lō, ia le toe whaasara lau i nā tua te ngata i New Zealand nei, i lunga o wheso te inga tele vavave o le manifesto a le li talabou lea ua loka ma tāo fia leo i Amerika, ona o le whaalawe lawe lea na whasi o tia ai te ngata e toa se fulu i le ai o New Yorker. Wha ai lo mai e le li sui ofisa sili pāsiata o le acting chief censor e ngoa ia Rupert Ablett Hampson e tele vaenga e tutusa ai le manifesto a le tangata nei ma le whaalawe lawe lea na whasi o tia ai te ngata e limas futasi kalai e stete i le tausanga i lua awhe se furu maliva. O le whaalawe lawe lei Christchurch e pei onu sila fia sa whaasaralawina ai el te ngata sa whaaponga iai i a lana manifesto i lunga o wheso ta inga tele wapave ma sa i a whaasaralawina fo iata i le taimi a au i a whaatino ina le whaalawe lawe i lona ta whana ina leo tangata lotu i salama a o whaia la tau tāpua inga. O le talabau lea sa whaaponga i le whaalawe lawe i New York i le whaunga le vai aso sa whape fo iona i a whaasaralawina i lunga o wheso ta inga tele wapave i a lana i a manifesto ma sa i tauai na whaoso fia o ia whaia lea ngai o inga ona o le whaalawe lawe lea i lasos furu lima o mati i lua awhe se furu maleiva i le ai o kalais tete. Sa whaalia mai fo i whapea i fōringa mai
ua whaongaina e tangata wa pae whaatupu whaalawe lave ia le whaingale nei o le whaia o lātou whaasara launga i lunga o wala o ta inga tele wa vave e whaato sina atua i nisi tangata e whaatai tai i ai. Se fulwalu tau sanga e le matua o le tau le lea talo bau e ngoa ia Peyton Gentron ua mōlia nei e leo i Amerika i lona whaongaina o se whana e whasi o tia ai tangata e to o se fulu i do tonu o se whale loa i le nuu e ngoa o Buffalo i le aitele o New York. O le to te lava o la tau na mali li wai le whaalabe labe o tangata uli. Wha lia mai e le li ofisa sui ofisa sili e pāsi ata i whaasara launga i le tono New Zealand nei o Ablett Hampson. E tā ua te leo na sila fia le mamaru le tunu u e soli tu la fono le to e whaasara lau i nātu i lunga o fisa ta inga te le vavave o ata ma whaamtalanga na tu sia e le li tala vau le o molia leo o na o le whaalabe labe i New York. Ua hadi ni mai se tūlanga ua whaapapole nai fo mai o na o le whaatupula ia o le a whainga o tangata ua maua le mai whātu e iaisa o tanga mo le COVID-19 e mafua mai le vairusi o le Omicron. Whaaria mai e fo mai o le ngase o le whātu a toa i fo ima fo mai o ngase le utele le si tia la whainga o la tau ua whea ngai ma whaale tonu o le whātu ina ua uma o nā whaina mamaua i le vairusi o le COVID. Mai o le la tau whātuanga mo istanga te uma ina ia aua le whaatua na ai ma whaatala le pe a whai e adia li mo iaini a unga o ia tū langa whaale tonu. Whailo mai le whaatonu o whaalapo tonga o le ngase o le whātu le li fo mai o Thierry Devlin o le malosi o le pipisi o le vairusi o le Omicron i le tonu New Zealand le neiva ai taimi e le le taua i lava o na whaatamala pe a whai e whaalongo ina ni whaale tonu e a fia ai le whātu. O a unga masani a fia ile ti ngā le whata tau puni le manawa ma le vai o le tino mai o le whautuanga ia wawe o na wa aise fo mai pe a adi mai ia waenga. O lo wha mawhaina mai fo ia fo mai e le te tau na manatu whaatau waa i le wha mai o le COVID ma o na a fianga i le soi fua mano lo ina o tangata uma. E toa se fulmo le lima isi tangata na maari liu ona o le ngase o le COVID-19 e tūsai o whainu mela sa whaailoa mai ana nafi a le mtanga luenga o le soifua mārono ina. O la tau na maari liu e au fiai le to lua o tangata e te ilimas fulu maona tupu tau sanga o le soifua to atasi e sili atu le fitus fulu tau sanga a e to iwa e ova atu le valu se fulu ia Malaysi to tolu e sili e le viva se fulu tau sanga le mātutua. O le nei a whainga ua o tuai nei le iwa se lau fitus fulmo le tolu ia le a whai o tangata ua maari liu i tono New Zealand ona o le COVID. O la whainga o mai fau sa wha mawina na nafi e 5 hafe fitus se lau fas fulmo le 5. Tolu se lau walu sulfala tau o lo tongo fitia i tono o whalamai e whatusa lea i le tolu se lau iwa se fulu walu sa iai le asto nai. O na nafi la e to o walu ngase na tā fia i le vaenga o ngase tinga ina. O mai fau e pei o na whaailoa mai, o lo au fia i le whase lau se fumo le wha i whale mai o le Capital and Coast ma le se lau iwa se fumo le lua i le tono o le whale mai o le Heart Valley. E pei o na sila fia o le asto na ina whaailoa mai ai le tamaita i pāle mia i a Jacinta Ardern i le maua ia i le vairusi o le COVID. Mai o le a whaanofo e se ailo no maota mo le vai aso a tole nei o le atulanga o le a lema whaiai o na whaatasiane le pāle mia i le tono o le pāle mene i le taimi e tau a o ina ialo ia i le maota le tala whaate tau o tua le tupe e pei o na fua ina mo le stofi nei. Na mua maua le COVID le paanga a le tamaita i pāle mia le li o Clark Gayford ia ai whapea fo i malo la alo teine o le tawanga i tai o niv, mai o loo whaanofo se uma i la tau e pei o na iai le nei taimi. O le a lea a fia, ia le whainga malanga fuafuaina al tamai tai pāle mia mo a Melika i le masina le nei o le maua o ia i le vairusi o le COVID. A o iai le United States o Amerika al tamai tai pāle mia o le a ia whaiai se saunoanga o tū i le sauninga whaare le commencement speech i le University of Harvard i le aso luas fuluono le masino me. Whaali mai e le lisa ave mua mpelestene o le partia le Labour, Mike Williams, e ta ua tele le malanga le nei le tamaita i pāle mia i whafo
mo o New Zealand atoa, ai mai se o lua te usanga so o ele i mawhai na malanga o ia i whafo ona o le wha mai mo le wha lau i loi nātu leo so tanga wha pis nisi ma tu langa e māsani ai fe whātau inga ma le tamau a inga o New Zealand i isi mā no o le langi. O le so, o le a whairo mai ei whalau i te le mā no lana fuafuanga whata atia mo le wha ti tio kasa o ona e wha o ngā ina i tala whea ngai ma le urua i tala o le tupe wha apitoa mo kasa o ona. Ua tau whai i oe, ma langalanga ina e le pātia le Labour, ma le pātia le National, i a tala mua e tolu o le tupe, e aia ia ai le whaatapula ina o kasa o ona e wha o ngā ina e New Zealand, i le tonu o leisi se furu lima te usanga o luma nai nei. O ia tala o le tupe e tolu o wha amatala ina, o se teimi mua o fausi ai se fuafuanga tu wha atasi, o le a wha tonu ai le maurunga o kasa o ona e wha o ngā ina i la tina e o le tunu e tusalama po ai le whai ngā mālo e tūlai mai i lea taimi ma lea taimi. Nā whaalia mai e le Minster o le suinga o le tau James Shaw o le langalawa ina e isi pāti ma wanga wha au whai o le fuafanga mo ia tala o le tupe wha apitoa o mautino ai le luma nai o whainga wha vai le mālo i le mata upu lava le nei a fi ai suinga o le tau. Peitai la e le langalawa ina le nei wha moe le pāti a le Act e manatu la latu te tai a David Seymour e le mana o mia le fuafuanga i le teimi nei. A le pātia Māori o lo whaatali so lātou manatu alo ia se ia uma o na whailo mai le so le fuafuanga le nei a le mālo. O le tu las fururua i le wauri nei, whaunga moe whailo mai ai whala wai tele ia lea polkalame a le mālo. O Newtown le pitanu mua i tono le lau mua o whausia ai nei ia se vaenga whaapitoa e whaatali ma whae e ai pāsi e ngau sia mai le plastic ua toe recycle. O le tulanga fau, mo pāsese whaatari pāsi e mawurunga mai le awala e dutusa ma le mawurunga o le awala savari po le footpath. Mai o le no whanga mua lea o umanei o na fausia e le awala le Rediford Street i Newtown. Peitai e lima nisi tulanga whaapea e whaatari ai pāsi ia ma whae e hui pāsese o pāsi o le afausia i le awala o le Rediford Street whapea ai ma le awala o le Adelaide Road i Newtown i le angai mai i le Basin Reserve. O leo ngā ma le wha momoe au tū o le ati na e le pulenga po le City Council ina ia saonga le muai mo tangata whaatali pāsi a tonga pāsese o pāsi o na kolosi le awala mo wila e anga ia nea i le footpath. O le hitu ai ngō whainga ua lewa na wha ngā ina i tunu i whafo e pei o Amerika ma kā nāta ai moisi ai whalani ai alani ia maisi e tunu a o lea whaato a amtalia i New Zealand nei i te tonu o le lau mua. I leisi vaenga o le tātou tala mo le nei tai ao, o le whonutanga a le pātia le National mo le vaenga pito i lalo le motu i mātū le asa whai i parapara umu i le sa nafi, sa toe wha mawhai nai a lātou whai tio ngai wha sanga i le mālo ma na vaenga tupe wha alu a o lumana i ai le wha lau i loi na mai o le tala au tū o le tupe i le stofi. Sa whaari ai e le taitai o le National, Christopher Luxon, e mauti nolawa o le tala o le tupe o fuafuaina nei, o lo na lima leo tala o le tupe al Minster tupe a Grant Robertson, ma le whainga malo le leiba, o le amtua maua ai la whainga o tupe whaaru, o na o le tū na ia whaamutalaina, o maasani ai le leiba e sa o na whaaru, lea o ngā vai ngā tupe di tele, sa ia whaamawhaina ai lana tautalanga, o le mea te tau na whai le malo, o se fuafuanga mo le whaamalo sia le tamau a inga o New Zealand. Mai a whai tūla i mai i la tau i le taitai na o le whainga malo i so ai, o le a whaamua i le National, le whaamalo sia leo le tamau a inga, a wā o le mea lea o loo mana o mia. O le astofi nei, o la atu i nā tuai alo ia i luma o le Parliamene le Minster tupe Grant Robertson, ia le tala o le tupe lona lima, talu ona ia tūla i mai i lea tu whinga. Ai wātangi mai, o le a mamawhātu i a fuafuanga le mālo e le talo le tupele nei i ngā ruenga tau le soifua māloina a to ai mapolo kalame e a fiai swing o le tau maona a fianga. Sa ta ue le imi style wha ingola mai aso o lo tūlanga le leila wa ma pāleni le i tū e winga i tūpe wha alua le mālo mo ana ngā ruenga whai.
Ua o se tūlanga o pito māwalunga le tau o le pensini le tonu au kilani e pei ona whailo mai le upenga o siota inga o le Caspi. Sa whailo mai le li o Larry Green o le Caspi o le whai ungol mai aso le ana o ai le tonu tā la se 5 sene i le lita le tau o le pensini iwa tasi i isi pamu i au kilani o se sitanga lea mai le tonu tā la iwa sene sa iai mua. O le tau o pito tau ngofie i nisi pamu i au kilani e lua tā la iwa se 5 sene i le lita. O Hamilton o lo iai le lua tā la ona se 5 sene anga i atu le tonu tā la 5 sene i le lita o se sitanga e tusa e 5 se 5 sene. A Wellington e o mai tau i nai fo i le wha au popo le isi tonu se 5 sene i le tau o le lita i nisi o pamu. O lo so atu aikala e stete e lua se 5 sene i le wha au popo ngā ua iai le taimi nei. O le tau e valesi mo le pensini le atunu a toa e tusa e lua tā la valu se 5 sene i le taimi nei. Ai o le tonu tā la se 5 sene le ua lipotia mai nisi vaenga o le atunu o se awha inga o pito mao hae lea o iai le tau o le pensini. Na amata i le sa nafi o na taunu atu i Abu Dhabi nisi o taitai o le lololangi mo to e sauninga o le Palestine o le United Arab Emirates o le lii o Khalifa bin Zayed Al Nahyan le ua suitulanga atu ne ia ilo na uso la ititi o le lii swafa ia Sheikh Mohammed bin Zayed. O Sheikh Mohammed le ua abe nei mo whaaurulunga o Abu Dhabi stasi o tunu u alapi au pito mau o loa sa filifilia o ia e avema Palestine lona tolu o le whaalabo tonga so whaatasi o malo alapi le United Arab Emirates i se fontanga whaabitoa al komiti maurunga o le UAE sa whaia i lasto na itaruai. O nisi o taitai o malo de tele ua iei nei Abu Dhabi mo lea whaabo moe e au fiaile Palestine o malo falani Emmanuel Macron ai whaapele tupo i oritana ma le Palestine o ai kupito. O le so le whaapele taunu anei fo i le sui Palestine Amerika al tamatai o Kamala Harris whai o ia masui o Palestine Joseph Biden ai whapenai fo un taunu atu iai ma le Palestine o Palestina ma le Palimia o Peletania. Ma le talamuli muli o se whaalawalawe tau ta amale i le poles o na aina mali wai se tasi o li i longa o le taalonga ki Australia o Andrew Simons. Simons po roi e pe o na lausi li fiai o ia le tele o stasi o tangata i longa o le au ki Australia ai mo se lawa i taalonga ta itasi aso se lau iwa se fulwalu taalonga whaalawao malo e ta itasi aso sa taalo ai o ia molo na tunu e au fiai ni malo se lua o Australia le ipo le laulangi i lea vaenga o le taalonga i le tausanga i lua afe ma le tolu ma le lua afe ma le fitu. I le vaenga o taalonga ta i lua se fulu owa se fulu ma le wha taalonga whaalawao malo sa taalo ai le nei e li mo Australia. Ia mai ta ua pea o ia o stangata mua na milionea i le liki kirikitia i tia po le IPL ina ua ta alo mo le au o le Deccan Chargers i se vai ngā tupe e 2 miliona tāla i le tausanga i lua afe ma le malu. E maliu le ali i ua fast furu na tausanga o le soifua. Whai unga le nā o tala fau. Malo whaftaire whafunga mai le tunu na ua mai at foi a telefou ma tala mai Samoa o le whauponga le tūlai se furu mare lua i le auri nei ia tātou telefou ia ma tala mai Samoa to e whamalo atu le teimi po le ale tūlango i le tau whafo le whamalu whamalu ia mana ia tau i so umai whamalu la le asan nei la fo i fie inu le lau ele fie inu vai ia la au ia vai pe ai peta sa fiese sa vali ta ya fa lusi fo ina me ai nafi tele fo to na nafi fa spo masima e lusi o na matala no ia i ua mai tau ina sia wole ua ma mafano tin me la wo fa ia ona le mo sia va no ko le ni ol pisi ia au tu lo upu la fa no tipili ai o le tu la le talo fa i tu sa fa la titila na tango ye o fa la va ya so wo ye fa ia a fa mai la le usole wa i swinga tu le fo wa 5 kilo wa wese mana ia no vinga la o le mafa o tatu tino mafu mai tau mafa ia na tu a fa la titi ala fa stalo ia pol fa i fo i ia ia wa i la inga e a fo e fa to a
tau mawhai le talo ma le whai, le whai ngona vai aso. Ai fo le tangata i le mawhai ana misi le talo ma le whai. Sa. E tala risi a uona le whai mai a uoleo. Ma whana yo la whenga lona si la mawhtanga misi on tōlua. Al tūlang whenga tāle a i o tau singa o tina o le ainga. O le talo a. Atu e mai a o lom tu o le talo a i le mawhai vatu ia. Ma rongo a le. Le foi vengo le mawhtanga wha vai o le talo a. Venga la lin talo me ni sila o mo le pel wha whai. Ai ho se tina valong lo ma le taimi e le mawhai na tau mawhai no ma le talo. Ia no fa tama le ainga la polo nga tau fa tau talo tau si o tu fu. O le ana winga la talo. O le fa se swinga o le pateta po le leisa sui. Ia ma tau ia vo le e ia tama vo le tingan va le tina si le i wala va. Ai tau fa ia mo tama tau fa e la le tau tau oi. E fa matana na tina. Sara via ma ku. Msia oi. Vai sa utala ele. Ele, o fe pese le ula fala, o an fo fuanga le ula fala ma tem ne la usunga te mala. E ese to felo inga to fai ai na o mal fa fianga le fai le Australia. Ia, mo le se fele tu no ia le ula fala le sa fa fia tu le Australia. Ia. Ia o ngona o fai pese ma fa ili. Ia, ele ia to se vai aso talu tu fa tasi ma ai ele to mo se ma to so inga ile vole. Pa wale vai ngala ia so ta ia pe a fa pe ma o mia ia la to fa fianga ni si fo yo. O ini fala tonga ni maftanga vo ile me se ana ma tua ya e te le ava no le wa sa no fo ini ya wa lo sunga le wa e me ile si fa ila uma fa ile wedding tu di ile si fa ili taria tu ile si fa ili o le la wa ta fala fa ili ya se tu le fo ye to lu ta mai ta ya ma ta fala ya e peila o nai mana ia de para fa fonga le tinu jato foi pesena le ula fala les forile ia te ro pla sa fa fonga ia sa fa ngolo ia se a vai se tina sa mo le leila no tai no le piki le fa gal vol piki le guitar ia al vai ngale no vai ia u les foile am toale le in le ia ale al tinale ale si bafine le 5 le to o fai ia o fa pe va pela o si pese le ula fala lu mana ya tu uila va no in ia to sa mul solo mai la ia ele ya ila am to hale le ya ma lo fo ya so ngal fa bo po ino fa ile wa le fa mo a fa da misi auto fa fi fianga le ula fala le sfrele na mo we ngoli YouTube ma Facebook si fo ngol mo ia o le to fa fi tu ila soltato fa mo amana to ile tu no le sfrele le va sole ia lua sulfito le masina ne o me yo sa idinga tu pele ta tu litio yo la lava le men fe dai fo ia aftai ia o le ua ia ini se la tu le wo o mai mana tu fo ile u fa ma wina tu sili city na o me les freile ia fa aftai tele to wanga le ai su mai lava ia e mauti no tapa sa uli city te mo ia to e claim lo tax mo fa ma ninga na tau mai le uma to mo lo tupi ia e foi la to la fa ngalu ngole penga of so ta inga la fo mo tupi ia ia mo mo lo di city pe ai o le fautuanga ava pele la lo tu so tupi le account le tio va ile suafa o e po suafa lo wa inga la fa nga le IRD ia suafa na fa sa wile reference ya le la vatuala account na le tu tonu va ile reference ya sa wile ngol tanga ta fa ile city e fa fe na ai nga vole le tu no mamao mana tu we ngol tu ai nei ni ya ma la vo ya mai no pe Australia po America po wai fi so so ni mai le vatuale tato te wa tu pena overseas en fa e tu ye lo so so ni tato ritio le la va me fai ma na ya tu ta vo so fo le ten yo lo so so ni le tato tu yo ia ole tu vole le na fasili mai nei le manager fai ale na ula tu fa fo o ia le fai so le fai lu tau vanga ta fo le ta fa la fa fo pe so le pe sa me le o si le la ile fio fil fai li va tu fa no ia tia o te no le o to isi to talia la van numero nga mai voi a talia fo ini sitanga tal faidi te le ngasu ya sa amalia la sujo si le la familia vai se faidi o to ju sta apa to los ful vale minuto ta los ful fa fo mal fa vivianga
Ia o si fonga ne o lau mua o le mafuta mai ai. Ia mai hani a mai kapan wai loa e ne lalo langi. Wa fola siene o la tabu mafuta ngā wano tala tangata. Ua ino sia o i tailuma o tangata. Ina ua tua i fuma mai a ita o leleanga. Fuanga mole lumanai o folasia ai le ala o lo walofa ua liliu e watafiu ai mai mau pe ana tutu sa ota o mafutana Putatino te angenero tiene o poselino le ola mai fesusuyai ele tu mau se me etasi wale ama o pao wa tu taula manuao le mama o fitia ikuao le ruele le valoria e Olo walofa ualiliu e watafiu Le whawhianga ma si o whangamari o le au pepese le whaula mai le tongo i na ua toe lua se 15 minute o anatare o le tūla se fulu. O le na sau tātou tala mai Samoa ia le whainga palo tala i te tere tōu tūmalo. O le tōu tūmalo le... Tūmalo le mātou. Ia. E ono nu utono le tūmalo le mātou. O nganga i whamonga numere lua. E fia ia nu ule tōu i tūmalo. Tasi lua tōru wha... E lima. Ia. Ole o si mātou sui lea na maliu whawhuse i nei le i mamau atu. Ia le la tue whainga pālo tai lea so mo uni. Ia. Ia leo te whanonga o tope e lima sui tau wā. Ia e tau wā. Tu sai ono ia nuu e to. Ia. Ia e to telefo tata pālo tau te loe o whamale awhi lua awhi tata pālo. O te risi akia o lundu melanga. Wā leo te tau maua tu arau whaalong. A whai te o saoa. E pia le tau wā marisi au tamana sa ma feo wā ia so ala ma mat fai popo. E mai ia lilo. Ia la sa wai. Na tu to tasi foi sala lilo yoane. Lilo yoane ia tu. Ia na sa wai la sui na wa lo na tina e o i au to lo ta ma ma to. Ia tina o le i tanga ele. O le ngai wo le o lo marilo. Ia. Foi sala. Ia. Tole. Ringa la le lo o ia men foi e foi sala e no foi sala men. Pai la no fai popo ia so ia le la lo tama tau ba. Peso le a o fe tau I vai na tanga ta sa tau tu lai tau tu le no. Ya tau tu la matai ma. La matai ma tau tu le no. Ia na. So sunga ia foi sala lilo Ioane pe Paulo le suyo le matou no ure ia.
O lona tua fine whanau ala uri e la kapi nei le au Highlanders. Ia, le au Mikaele tu. Ia, O le tua fine o le lina le talo la o le Blues. Ia. Ia o le... Ia o la tua fine la o le lina whanau ana i tamaiti ia le talo nei la kapi New Zealand. Ala la tu tama ia e sau mai le afionga o Samalai Unu. Samalai Unu. So se au po sa le longa sisipito tu lou a le whafonga mai la to wainga. Ia. Yes, ta mawhi au fo ia Mikaele sai whi au matonu ia so ia. Ia talu si e manuia iso e mesi tofi le yo re tu malo. Ai e le isi e li ina mato wa onga. Au te ilo vai atu nae tu mai mai si matai po whare tanga loa ia o wa pesole. Te le inoa li o lua o whawhawhine. O le tau wā mai e. Oi o le sau le... Ia mato aonga primary school. Mato aonga primary school mato la IT whasolo ai dunga. Ia o te ilo vai atu le tu mai mai pure tasi. O le whasole. Wari tangata le mato aonga le pure tasi mai o le anu tau wanga le palota. O le wari liu le tu ainga le mtonu lea. Le lan. Ia lua tu sana. Ia stala tu lan venga palota al matu malo palota fa fose ile. Oi la no olo iai. O no ia mata tu ile watu le anga i salonga. Oi no mo motau ia Samoa. Na mata wata le wala yuta tau i paia wa paia tu. Oi le vai mo paia. Ia. Paia le ile ana o tata pu le na lu tase sa fiu su. Ia. Ia tu sa maunga paia le fanga o le ile mato. Mata vai le mata o le le vai. Ia, ia. Ia o fale tanga loa. Ia, ia i lole ma fatuvalu. Fatuvalu sa. Ia, o inu nai ono le tono le tu malo nei le tau va nei. I whainga palota. Ia palota, ia tarsi e mose sui e. Ioi. Fai ma leo matou tono le palmene. Na. O te iloa na whapea o le te Samoa, o te iloa le te tau wā mai fo i le whainga palota lai titile. Ia. Ia. Whaikata, i le mawhai. Palota i tōtasi. Palota le wafkas. Lava fai pule tasi le sa ui palota ia. Ia, le walau mai le stasio tina o il fuanga malanga sa mo mala inga e fie su e mai la le fai ngol stamp le. Oi, Le tatala no. Ia. Ia le stamp le na o tus for lau atunu ia fa foi fa ngai. Ava pena te o le tus for lau Samoa e le mana o mia le stamp. Ia. Wa foi o tangata nu Samoa le te alu tus for lau Samoa. Na tangata le o tus for lau Australia. Ia. Tus for lau America. Tus for lau New Zealand. E mo mia la stamp le. Ia. Tu e whamanino tuai. E ni fisili se tele, bili le whaafi tūlua o iwa lima tolu. O le ofisa nā komisina sili o Samoa e maua le tele o whamatalanga. Ia, malo, heina i talo talonga. Ia, tasa pese whafonga le talo talonga. Ia. Le talo talonga sa ili wha ingo le vaiaso mo le silfia. Ia, ai malo lava le whafonga mai mo le mai mo mai.
Alofa tai ia tatou se e atu i le na i talo ta'alonga mo le sili fifo i le atu no. Tūlanga le i ta'alonga le supalakapi. O le tamisanga lo na sifuru tolu leu whanga solo le taimilen le vasolen te nei weekend. E o le Highlanders e ono sifuru tasi manu malo le force se fulu. Crusaders e tolu sufitu manu malo le Brumbies ia e Luas Fumarono. Fiji and Drua manu malo le Moana Pacifica sifuru o le Blues e lima tolu manu malo le Reds e luono. O le Hurricanes e lua manu malo le Waratahs e sifuru valu. Chiefs e tolu manu malo le Rebels e tolu sifuru. Ia, o le asa u mai tau le aula le Moana Pacifica. So le, whaftai au wawena umaltamu ni sanga. Apea ia, o mai ta'alonga muli, tau whai u, ai yeise, ia laile lei, ai le tasi mea o le au le fatua a mata, le upea o tau sanga foma tua ma nai ia le tutule mea le au. O le ele ta'alonga le Moana Pacifica, ele whaile solua nei ma le au le Force. Ia. Whai au kilani o na lele i o le ta'alonga. O la o mai tau i ta'alonga le Moana Pacifica, tanu na amata mai. Pei ai ele mawhai o na o whaatasi tamit sa mo matonga si Austas. Ia. Pise lunga i o asa mo whaila to au o tonga whaila to au whaila ua fiti. E lo to whaatasi umata mai ti fiti. Ia. A pe o lo whaatasi lo sa mo matonga pe whaapea ai unga o ta'alonga. Whato, o ta'alonga sa tauno malo ta'alonga ma le Waratahs, tauno malo ta'alonga ma le Rebels. Ia. Tau whena malo ta'alonga le ma le Fiji and Trua. Pe o lata ia na vai pe e le so o le lei loto tamit sa mo matonga se au pe ata alo whaatasi. O le mea le mai tau ina i au ia Pasifika le pe au fiti ma au tātou. O le mea masani ala, o le opa u le polo. O le o lusi le polo. Ala wari umale to ia la au fiti. O la au fiti o nei tamit i ta'alo o mai fiti. Ia. E la itia nei tamit i ta'alo i fafu. O le au ato a fiti o mai fiti. Mo. O la wari e ta'alo mana Pasifika. Ta'alo whapolo fesa umai nei la wari i Australia. Ia, na e fuola ia o tele o la wari ele mo supona kapi lena ele lena wo fa Moana Pacifica o la ula na va ai tele lo si la tu fa ma lo fo ina ya lo la ia Ia. o le ale le ne man sa mo ma o tonga wa a o la wo i ta i tonga sa mo la ale le ia wa lo ma sani la wuri au te lo fa vi ta na pi fing ta fa ta tonga sa mo sa ustas ta ilo ia Ia. Tarsia ia to e sirisila le pulenga ma tangata le e whatu peina le Moana Pacifica tau sanga fau. Ina ia o mangini tama le, e mo ia le le jaimi nei. Ia e pe e te mua le whatu a o ilungo supura kapi ma au tarong te. Tarsia o tau sanga fau a i tangata fau le tau mawa e atu ilunga le a. a le me ma sani ale me le o le so o me se nei to se le so le so me ma sani e le ini se fo lo me fo foto a ya ta se te fu tai o le offside da fa verso le to offside o le Sa o le so le. ya malo e malo e tai si ko a ta longa ta lo isko Ia. Ma na ia le ta alo na isi fo ia lo ia na isi tama na fto a tau amata. Io. Ia no ma ulunga supura kapi jaimi nei la o mai kalapu o supura kapi. e o fia o mai wala taina umale ta mi sanga o i finals ya wa e maftia ya utau so sani fo ya o ya o le talonga o le polo le stars fast for viva malo le Pauls e fasu fa ya o le aulea le tactics e ono sutasi malo le au le steel e limono o te fa ina le au bosali le malo siri I faina na po ya le salong Ya. ma le la salong ya ai pa wow lai ya tas me lai lunga le mai ngalon tol po le top 3 ela ye la to tama ele ten sa mo le talo le poso mo to ile yo talo ya le fa po vo le a fa pe le sa mo sta mai tai na sa mo tene na no lo ana sune silfa no lo ana po le termina la I talong vo le sport ya ana sa u tala anga le lei talo le pors ya ya ha o tempo le fa malo stino exercise le pors la sa u talong so le fa a TJ o le il me la fa talo o yo yen DJ ya la fa ngola nga TJ ai lo na grandma fuatino le ngwanta o tama ita na polo na grandma fuatino ye lo po fa fonga mai ni sira inga ya na la fa ngola nga TJ fa pu ya TJ Tino oh so pu le ngolo na grandma so de wa ila ye se mana ya sa ya tato se mai ta longa o le liki
Ia tolu sifulu lua le Warriors na whaia ina ia ili au malosi le Lapiti. Tolu sifulu mo le lua le awala Lapiti. Ia o le Titans e lua sifulu malo le Dragons e sifulu ono. So le whainga le Titans ali. Ia o le Sharks e se fulu whaia ina le Raiders e tolu sifulu. Saule e talonga le Roosters e tolu tasi malo e Eos e lufu wha. E talonga le po. Kia o po i se tolu sifulu ono. Malo le Tigers e sifulu lua. Ia ma le talonga le Bulldogs e ono. E ma le Knights e sifulu ono. Se Eagles e le aise ai. Lami e le Broncos e tolu sifulu van. Le leia la o le Broncos te mine. Ia ma le talonga le suanga Sompini len fai mo le vaso le so tonai. Ia o le Storm e ono. Panthers e tolu sifulu mo le lua. Pamatua famile tala le lile o Munster le talo le au o le Storm. Pe ia la tonto me tia o ngal mena. Ai sa o le. So le talo le au fai o ngama auto me tia o. Pamatua le loa le Storm le me alo il fengal Panthers ali. Ia le me voi le mo fa mo fo isi fa mo ilista ngata. Ia ilisi wa ala vela le ngata le fa mo ia matua ngau atua le esa. Ia vola ke le popoto la woli ie pu ia talo. Ia. Ele tele nte mina na tu wele me pu ia tel fa ya ngale Storm. Ia. O ta mana lo 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 vale to tato solo ta ia. Pe o le ia wale tu o ele camera wa ele si se fi mata mata tu no winga i ngol. Esa o Televisa. Ia alfa ya ngale ma to le penwith. Ai. O le atu langa le au tu no fo no. Ele sta malo ayo la mai pe. Oh. Ia le sa fai le ia le Panthers ia le koleninga la o le Storm. No to tele va me bel pone le mai moma. Wa sa fa ina le vaso te nei le au le Panthers. Fa inga le Eos. Ia o le ngana le fa ina. E to mai lo le to no fo ila lo to fa tu langa me fa ina. O le saula le Storm le la sa wene. Ia. Wa le no fa ina. O le saula ngana le Storm me fiu to fa ina. O le ta u na le fa ina. Wa malo e te fiu su ese me la pe. Ia. E pe ina le Pacific. Fa ina le meta si ele. E o te lo la to sang fo sa o Pacific. Malo e le to fe. Ia. Ia, o le la itala na ta longa le va tu I ya. O tato o le Hurricanes le man malo a. So le to e suia tungo pou ia mo me pou. O le me va su i pou. Ona o lo na winga le vai me fa ya o ngamal pulenga le au. Mo tele to sikala mo la fa mo e sala. Sui lo pou. Sui uma to ale to west mo ne ia ma sta mo le ia sui fa tasia tu apa we lua la uma tam ile fa mo. Ia na to feto ai atu ia mo lo mena o sala lo o ai to sala. La le ia talo tamo franka. E okay ale po tanga tal na sole. Wa ila tu langa na isikala mo na po wa tu. Ya na malo Hurricanes ia na fa peta la foi. Ole Manuel tang fa ta o Phoenix. Ole wa I talong vole le ko final le na matan na po a. Ya le ole Manuel o umalo na vanoa mo le. Oh, tam sang autu. Ya me si na auto Australia. Ya. Ole na fsilia tu ia le la ufasa la u le fa ya ngore Warriors. La sana va ile saule Warriors la fu mut. Ave me tala fa o tiri fi va ile menan tu. Fa ina fo ile Warriors. Ya la ula ukila no le Warriors. Ano no tala stamalea kirikiti le Australia Andrew Simmons. Fast food ono le tausanga le leiro ta no tamale. Pe o le fa le tau vale le mali wai. Ia sa fa le tau vale na sa mali wai. Talo fa. Ya, la tala na ta longa. Na la vai pe foi stato pese fa fonga le nisio tatu po kala milo ta pe na mai si fonga le la mua fa tai. Ole mi fai, tu ai,
tau le taua Jatu feiloa I talusang Yaso uma So e malo Fai una fai Vao atina Usoya e te ea Japo ina ele uma se toto Te wile loto Ole fisi Ole sao Ole mele ole ai tua Fatofa Iwoma ai Itolu tusang Manoa maua Ya e tau sisi Wasamua la fua sisi Se talu lele ya ipa Ifanua Au selu kumu Ya e fai Awali tapua inga Le pine li wolosa La oa pia So e malo Fai un fai va fa malo le alolo fai matu Fa malo le alolo fai fana To alua Vilni fula E fai ngata Ai ole lo fa e ai la E leo le ava E a e Ua punga Uso e fa malo Malo le ngalu e enga e fesili ngia le so Oe ole lupe fa alele umu e fa beko malo I ngau fa kaua ngau I lau malo si e pungo wa I au kore faki Au wa e se fuma le kasi Ese uma fio anga Ua fia fiki a fuka kasi Mga kuere isa wa oe O ngau e loa o oe Nga fa ia mwere fui fui mo Samoa Nga ruga selo ila uwa ai Hama ua masang ia I mele lewa e fai Au wale kami ai fai e mawhai Au wale fea uso e makanga Ko lou loko e keme fai ia Rupe faa lele o le leo e malo Ea fai una fai Wao atina uso ia e te ea E japo inga e leo nga se toto Te wile loto Ole fisinu Ole sao Ole mele ole a e tua Fatofa Iwoma ai Itolu tusang Uso e malo Fai una fai Va fa malo le alolo fai matu Fa malo le alolo fai fana To alua Vilni fula E fai ngata Ai ole lo fa e ai la E leo le ava E a e Ua punga So sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai lo tama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya
te oe sunga le te ine tau sala. La ula whalawa avea, talua i oe sunga le mana mea. Pe a whai ua ele kea, tu ua i pea sia mea e ta whea. La upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lelei. Ma le fuaro sa mumu e te whaatau pati ma e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. O te whatalo whatu mana o whaalalo whawhonganga a lea tunu uni ni tai au. Whatalo whatu le au whangarunga pa ia le tua, ia tupu mai o le tatou a tinu o mana pa ia la silasi o le au whawhonga masani al si ufonga lau moa. Ma lo lava le soifua mauma langi ma. Ma whatasi ma Savalina Kasiano o ia o lo sosoani tatou po kalame nei. Au ili fo inisi tala lau lungo le vai aso. E ala le tala fau mai le fionga ia la wano ati ilawa. Mele aso ngofua ia ma Savalina ia so o le vai aso. Atonu na fo uto wha amatan to wha alongo mai a ana. Ha solo ia na e sosoani fo il whaingo tatou tala fau. Ia o le ata mwhai ina ia wha masani umale au whainga ruenga. De mano stasi ia o lo mwhai a on wha o tatou ngā ruenga wha pena. Ile o wha petania fo le mane le multitask o mo tangata. Be multi-skilled. Ia ina ia wha sole to maima whaingo fie o na wha o ngā ruenga i pa o le teimi a le marolo stasi pe ngasi. Ia mwhai ana wha o pe ngā ruenga si ufongo lo mua. Te alofa Savalina? Ia, mahalo fwere sa i fwara whenga. Masanga toi whawhelo e tuwai lau whaafonga nei tai au. Mahalo lava. Ia, ta wha solo atu nei vai ngai mua a tonu lo to whaafonga mai pia o tatano atu whaamana tu atu tato whaamoe mo le tio nana le tio foni i la sos full fitu o le masino me. Ia, a tonu o vai ngai e masani i tatano ai vai nga whaapera nga wha solonga mai tai au. Ia o atua i taimi o le udi. Ia i pol kalamena o tu avanoe e a fo i wha awau pia. Ia walawa ni whatonu nei pol kalameta ua mōli nei tātou tangata mātutua a mese o tōu i ngase i maota malawa. Ia pol kalamenga di tauntu ua. I fo i pol kalame li tu pāo tina ia pio la tōu e māsaini ale e a fo i taimi ia. Ia oisi pol kalame. E amatal po kalame te masani i ona vaenga masani. Ia ona talta noa fo le i tūlanga o le tātou le tio foni. A tonu o mō tātou ai nei i lau mua pe ona i le whale nei. Ia sa tala noa to i teimi vai le whaatupenga o ngā ruenga nei. Ia o lo tau whawai ai tupe whaatino i nisi o ngā ruenga i tonu o le tātou ngā ruenga. Ia mese le whaatau o se whale o le tātou le tio. Le au tatou tausanga ne o le la whamanatu le tolsfu tausanga o le si ufongo lau mua. Ia tonu o taumo no mea o na wawa ailo sona no whaanga tū mau e wha mau tū o e loa. Ta tono nei po ruole a ai e taunu wha mau tū o e loa tatou. Tō tele o tatou tangata Samoa Pasifika i nei loa. Ai ne o po rua. Ia mai le mau fo i monu toa o i Wellington. Ia ma lawa hat po le Hat City. Ia mai sinu o ia le ven, ia o tō ina alo mau mai tātou whaasalong. Ia atu wholunga le internet, ia o whaingofia so se tawhalawa o le ke lope mwhai ona mau mai ia whaasalong al si ufonga lau mui longa o le social media, i longa le YouTube o le Facebook, ia ma le tātou app. Ia pe o vaenga na alo o tau wha mui mua iei. Ai nisi whamtalanga o na toa watu le stay mua. Olo ia lisi polo keti nei mo le si fia le malu le tunu. Tatala noa ma le mtanga luenga o a onga.
i tūlanga o le aonga o le ngangana Samoa. A tonu e tele apolo keti whapene i teimi o COVID-19. O lo whai e lunga o po i fsota inga whane ona po. Ese a wala me tutia tangata e whai e la tō Paul Kalame. O le tamu whai ale ina ia whiso soani e tā maule ngana tātou. Ia pei o le tasina o sini au tō le wha mui mui si o whongo laumua. Ina ia tā maule tātou ngana. E lunga o le trustee a le le tio pol tātou whawai. O lo ia ili si vaenga nā tā ua lava ina ia whiso soani wha mua le aonga. Promote education. Mea fo ina wha ma fo i tamu whai al tātou le tio i mata upu e wha ngalta ta Nomo University. I tau sanga waisa e tātou po Kalame maonga a mata o aonga tūlanga lua. Ia e pe o University leo wha motua la tau taimi i masina uma. Ia o le e fo ila e loma nei po le astofil vas fau. E lau o toia i ngoa maswafo ila tau wha munuina fo i ni tau sanga mwai atui. I whaelo ai le whatupula ia pe o alum whanau i ulelea la tau aonga. Ia e se fo ila tau o lo whamunuia is fo University i nei New Zealand. Ia atua ne fo i politics po aonga ia tata SS. Tō tele fo ile malu o i alum whanau whamunuia i. Ia o leo tato wawa ile se senga fo i o tutongi matulanga lo o mana o mia tele ila tō ia. Ngā tele mo tātou wa ai lumanga i umuna i mo tātou. O le sile awala e whaatino, o le tātou sa ili malo. Ina ia maua e alun whanau awa no tāua e alala i le soifua o awina. O le taltanoanga la lema le ntanga luenga aonga. O lo wawa ai maipe yesi sa o tātou e tamu whai una ia i pele aonga o le ngana Samoa i alun whanau nei. Ia ma tātou fo i matua. Matotal tanola ia tato ofisa. Yo vava ai fie tau na o matou te lo ten. E mo ia le talanoa tu le ngana. Ia e isi vai ngol ngana e tau fo na matou si fie le. Ia ia le mau fo le tanga ruenga anga. Education is for life. Ele fa pe e umalola ngol tulanga lua mo le kolisi mo le university. Ia na no fo ilola na no fo lo le. Le yo tato e o ngaso umai. E o lea lai tau wawa ai nei Paul Kalame wha pena. Ai pe o wawa ai le ia 8. Ia pe ia o le vanga i e tonu a onga kolisi. Ia o tel tonu. O so se pa onga wha pe i tau ana amata mo le pi tau tau. Ia to i loe to tele alum whanau nei. Ia o le loe la tau le vanga lea. Ai tau na whaise ngā luenga so soani na ia tā mau pe le tātou ngangana. Ia mwha o ia le vanga lea. O le tonu naisi le fia to tele fo i le malu le atunu. O le ngan Samoa o numero tolu le tele o na whao ngā e tangata e tau titala i nei New Zealand. Ai misi au kilani. A tonu a tato wawa i le tūlanga le me o le tupu tonu New Zealand. O le laki o le ngan Samoa o lo tele o tato e ka le sia o lo whao ngā le ngan Samoa i New Zealand. A tu e fo le lungo tato le tio pe o si ufongo lau mua o le radio Samoa i au kilani. Ia o le tala noa toa le ngan Samoa ia soma. O isi a onga o tonu o New Zealand na amata mai a onga amata. Le lei o wha Samoa alon whanau le taimilia. E mai loi lungo primary manga ia tu kolisi. Ia amata na mo wafo ele o ele ngana. E no atu le university to o tau a onga le ele ngan Samoa le whaipo le Victoria whateta inga ia o kilani. Ia o isi university e rei se la to o vasenga i ngan Samoa. Ia na o a onga lai whailunga o sota inga whane ono po. Ia au talta noa nisi fo isa ia onga ia. E se fo la tau ele i umale a onga nisi na oilunga mei atu tu. Le lai tau wawa ise awala i whai ngofia ina ia mwhai ai ona tō mau tō sina le mawhau le alo o tamaiti. O tangata ia ilunga onga ia. Ina ia mawhai o na whaawau pia i pō ia fo i rea onga. Ina ia mau se sini o le wha moe moe. O le lu i tau tele na in matowa ai le o lo onga tau whai ngā due nei. E wha tū langa se au vivi.
ia ona whaatala nola na ia o lea fo i o le whainga o le whaatupenga o le vaenga lea. Ia amanuia, ia ta a olola ia le sa ili dinga au ili o le whaatinonga a le pele o tau wawa i le ata. Ina ia whaatino o le whaamoe anga i lunga. Ia ma se vaenga o mātou tala noa ia whaapemani ia fo i le. Whaisia o ngā ia le train the trainer, ia ona trainer, ia isi ia tupulanga talavou ia. Ia ma whaamoe ina ia to e whaolola le ima wha mau ima wha sao ini so vaenga o wha le tonu le teimini. Ia ma tato anga ina ia wha mau pēr le sisini au tō si ufongo lau mo le tā maule le ngan Samoa. Ia tato tonu a te roa nei. Ia pe o le sina polo keti o leo tau wawai e fo i ona o whaatala noa mai o a sota i mai le ofisa a onga wawai pese a wale mwhai e ona whaatino se polo kalame whaapea. Ia, savadina tonu nei vaenga nei mo mua toile. Tal noa i ngangana e pe o le vaso ne le whaata waile ngangana fo i lea sign language. Whaonga ia, mo la tau e longa noa ma, tutui. O leo te maltua i le poka la mele na file access radio, whai nei tau sanga o mwai atu le sa ta o ia i lewe mai. Tasi al mele o te maltua le, I'm too busy. If siri mai lo fatu, alfa pedi mo pistelia. Ia, patipati, ia le patipati. Oh, ia na. Whai lolo fia senga menga mana ia le fa. Se kolingi umal te tau whai ngā luenga tau whai na vai mai tanga ta whatino atu lato ngana ni vai as. Lei ato no isi vaenga ia o ngai mane ia le tata no isi ai le tau lava si e sina si lo fia inisi o vaenga ni ia vai i taimi e tatu filo i matanga te whapea ia lato ia mane vai mai ala tana no atu o le mana ia fo ina o lato pe a tato i loa lato ngan mane ia ia ai pe o lo whata ua pe ma wha manatu le tui le o sa wha manatu le tui pui o le COVID ia ai pe o lo tato wha lau loa pēm wha manatu le tui al fulu leo pa umo tātou tangata Pasifika 5 tau sanganga inunga. Sa atono le si vaenga na mo tātou nā mo tātou ma tātou le vaenga leo. Ina ia tātou i whai o tātou tui. Ia inisi pe whaatungata. Ai o mai lole ngase ia toi tapa lole i whai le tui au tuai ma tau dia. E rea o ngal toi whai lo tui pa wai ngase. O le tui e whai na ia pui ai oe ma le maua oe le ngase. O le au ngā tōnu ana o le tui. I taulana whai le tui ai le o le tūlanga lea le oa a matana oa ai fo i polkalame i temine. Oa mata o le whaatumula ia o whaatumulia ia potu ngase i whalmai. Oa fo i leo pesi whamai. O leo te tala tātou borders oa matana malanga maitangata maisi atunu. Ia o isi nai whiawe ia le fulu masani vo i leo. Ia ma pesi ai tātou nei New Zealand. Taulan tātou whaitete i tūlanga ia. Atonu le ama le le whaunga talifofonga pe on tala noi pe alu no whanga whaitele. O lungo pasi ma vaenga na whale loa. Ina ia pui ia oe. A le whateria i tangata ale mana o lanto pui la tō ia. Ai o lo o ia lava so i fua tauna e wha whataua. O leo ngana. Ia male situ le lava tātou te iai le taimi o le COVID-19 fuluiva le fo ie o mai ia whaamatala tonu o i lātou fo i whaito whaini whaamai pepesi. E le taimi e atili e ono toi alulunga le whainu mea o tangata fia le COVID-19 fuluiva le taimi nei o le tau malulu. A tonu a tato ai fo i le nā tūla mane aunga o le fo i o le tūlanga i ele fulu masani. E ia taimi o tausanga o whaale tele le pesi o whaamai. Ai fo isi taimi mtua tele an tinga ina. I ona la. O le tūlanga fo i le i tanoanga la tō le tūlanga o le COVID. E ai taimi e alu to e mau ia tu le malosi o le tuile tato tino. Tai pia la o le fulu lea e tui tausanga o mata tau wa e o tu lista utanga. E o te atu le malosi o le tuile na whai a. E na toi whai fole o le tui. Me fo ina letal tanoa i nisi o la tō tata tanoa i whai ngō booster shots. E se ale tui mua, lona lua, whai ma le booster. Ngana e wha pe e umi o na o ngā le immune system e tono tato po wainga i te atu i wha mai ia. I tono tato. Lono winga la o mal tau sanga le whaisi tui. Ia o amatana mau ia tu le malosi o le tui lea. Ia o le wainga na le wha malosi au mai a tato o le tui ala pui pui e flu masani.
e fai tau sanga uma al masina o ai fo yo fai uma mati a pelila mal masina nei oisi taimi e o atua ia iulai o lo fangu mai la voltanga bengo so fo maloloina fa moli o fai tui awa atato e fai tui e la titi le numero tato ave tonu fal mai e pe ole tulanga na lena fa malusi au mai le maungani mai se fan vai mo tato e fai o tato tui pui Ma va sona Elena silia male miliona tangata New Zealand na fie le COVID-19 ale United States silia male miliona tangata mali liu mal COVID-19 ia mto ato tele la vone foi numera ia pe ol pui ngala val vanga ta wala foi fanga solo atu pui ole COVID la to ia na samata no atu pokala mo vai amisia tupulanga televo mai la to le wale fa solo mai le tuila o sila mo wona te mini wo mo na fai tu e lua ai le fai le ali stuila ia to fa mana tu yalum fa na o fa mo tu ia mo mia ina ia afso so ni mo la to puinga ia ina ne i o atu time ta alonga i bainga yo ta noanga wale level time ai le o Brandon McCallum leo wa filfilia ne ave ma faya onga le awa peritania kilkiti yo au ai le tūlanga ina ofta sau ni New Zealand o mata le ta longa le o le kilkiti awai i te mea o aonga e ia mo meo o polkalame na te whaitau o le Ingilisi ai wha mata lai la le kilkiti o le pēna ofta no e fo lunga le tio o le te mo mona no tau o le ta longa le o kilkiti i wha matalanga no wofo e di maso fa ta longa kilkiti a no fo le o le titi o tau fo le o mafo fo le Samoa o tato e mwhaina whaitanga i lua le aso e tasi. E a ole ki palangi le wha mai lima aso e whai ele talonga pia. Tene lope whawhiana whaina i toa ngā talonga e aso lima pe whitanga. A le o te sauta wawai e ne mata mai tau. Ia amatalo whaina whaitau masuso e ki tine i New Zealand ma no ufafu. Ia na wai atu la ia. O le lewa ia o na polonga le awa New Zealand. Wha ngā tamani o ki kiti. E sasa solo mafue solo e auia mai Engelani wapi o la tona na amata no mai Intia o mai Intia ia mai sino o Afrika Australia vave on a pick up Australia wapi o kiti na mai palangi mai yosia tunu o nei a sawa ne vai tau sang ai pe talwai nei le foto ai le polonga le au New Zealand o to tonu le taimina na le au New Zealand o tangata ne o Brandon McCallum sa tau kapteni e se vo le fai ngola na ia tai tonu ta longa ia misia ta longa fo itai fast full over ele tu e lo tu ele pole fo le pui lo le tu lo e lo sasa le polo ai le pui lo tonu o le leina o le mental approach por fa lo na ia fo ina va ai ta longa e la tuta fai puni o lo pe to te lo tangata ina ia umia so mena ato le lima so foi le o la tuna le polo ka ai le tal polo ia mo ai mo se fai un ta al mera le fa to la ta amai lo ina McCallum alu fa ya onga na o se mai mal tatu au sui mar ki tine New Zealand la o ai la na ia foi kapteni na ia alu fa ya onga i au ye le IPL ta no le fa inti le likilia ai wa ai mai la ia au ye England a pe ta sini tangata na suia ta longa New Zealand sa fo i o lai longa fo i au le na te va ia Intia a tonu sile le mai a tonu sile tu lo istanga te fa mai na to e va ia la to la wo te fo i au ia na u fa longa tu le mtangol va so nei o ta o le ngo o ta o tangata le ngo e fo i Brandon McCallum o lo va ia England e ve mala to fa ia fa pia afena wa ai mai Engelani ya New Zealand so to se la to fa ya onga a le sa polo ma polo ngata to ya ale o mai ya a to no sa wa ta la fo ye e alo lua ta to au fa ta to i umai ta si ta to fa u ma lunga i na el va na to te ya yo le la wa a fo le wa fa mo ni na fo le alo o le tunu nei sa pesa wa ai ma wala lo Engelani au New Zealand ya so mo vai ia te mine de vai tanga te New Zealand o mai so ni mai to panga tia le au le ia mela le ia le tulanga le o vo yo o vo le ngo stock Ben Stokes ia le kapteni la ia o New Zealand ia le o vai to
Brandon Makala ia o le New Zealand o New Zealand ia Taipei ala o tato o peliki sai tala na fai aso le fai fa to fai il Pacifica le o peliki ia le o fai Pacifica le taimine ia le watu le o New Zealand le fai le au England ia tonu la su ia fo le va inga fai ngol ta longa e o tu le sa sau ai le o tu na le puni o lo male umbi o le ta no mal mena mo ia tanga te lu mo TV ai le ai le mate ta longa ya mana i fo na alo le atunu ai ole saininga ole fo ile ole tal sanga fala wa telele na i saini tangata pela man fala lu al tato le tioni fo i vai aso le ole o tabla mo le consumer New Zealand na ia no tulanga tangata level soifuanga matau o lo ia supermarket mania tata no fo il pokola mo vai ono fa tawana wele Consumer New Zealand tangata ina isai niele la to petition po se la to fo i tal sanga o fitu ina tu le malo e fa i se fo fuanga i le tulanga lo e nele e fata wo inga i va o fa le loane lua i of company tele e supermarket e New Zealand e tel to nunga ona na le lua i company tele fa pia e wo pule ala to fa ngol tau e me fa yana e le una fa perchani o kolut enga lui fa tasi ape ya ela palasi la lol tawol pata ma to ne va ya so ai si lungol taw si o lo auto e no fo le si temi e fa pena su e nga e pe o wala na lo ma lui fa tasi la to ya malie mo wan fo tato telefone na ye ripoti e miliona talai le mo wala la to polo fiti Iliaso ya a fa pe taw sanga ato ya to se la 1.5 so taw sanga to se la 1.5 miliona tupe nai fasidi el tau sanga lo me tau na yek o le lava va isi tu langa ina ia tong fiti ele va nga le ia to no le si va nga na de tato mo to le mo se va nga se fo se emili amo fo ia saini ya nga o mo saini ya o yo te longo ina le fa mo le o me le uma ia wa va i male malo to tele saini di mai i fa fo tong fa pe ona fa le langa lu ai ava ia to le to tele ni so o ala langa mai ma ia na to ia la ia fai ma dia ia ai te mi nei ma na ia fa tu pu la ia o me fa peni le anga ia tul palo tel tau sanga fo le tau na fai senga luenga ai le yo tul te me ve sel fai nga palota ia wa man to foi le sai le linga le komisi foi le o mata tau business ia va to foi le o fa tuanga i fo nga tau na fai ne foi lá pe sai se fo foi le pe o se kiwi shop se me foi le o so tonu na ia tau mo fai fai titi to langa le pe fo nga mai le mana o mia le komisi le yo pe e va tu lo ia ma fo ia pe te mai ai tau na ma fo le fo ma si la to i la fo le ma fo ango le na va tu le va nga le a sa o si va nga ye le fo mai le ngona le afa pe finga ta ona faisi awale ma weni si company fo e tau vafa ta si company e lo la me le fa vai lo se fa le lo le malo supermarket el malo e fa tu so ania le o ye fo i tau mo me tau mo tangata le di mo vai ma tu la va pena ina ia mo wa se panga to lo le ia na ta no mo le kiwi bank ole awala tonu ale na fa vai le kiwi bank le taimi o HM entertain ta ia le progressive party ina ia se fale tupe New Zealand e fa tau va ma fale tupe umo ye ne leva ye Australia io le taimi na ia sona a tau se bank fo le New Zealand mai e se me ale ta tu fo se bank ale ma fu anga na ne fale tupe New Zealand le kiwi bank ina ia palasi la lo ye tau o le fainga o mo meo pa se ne tului o fo yo mo kesi o mena ye mo ye tangata o me tonu ana talu ana ile kiwi peng na so ye ma mionga fa le tupe ia ai o me temine o lai titili a tupe ye mo ale me sili le o se fa le tupe New Zealand e Malaysia me pe tato tata no telo tem a mo profiti le kiwi peng le kiwi bank e no fo nei New Zealand to e fa se fu ma ya tato a ole polo fiti le tele na mo e fa tu pe Australia va amata mo le fa pilione le 1 pilione tele o vitin
E o tupe nai o Australia. Ia no fole Australia tu foi o la tangata. Ia. A pe o mena le tatanoa pia. Tatu e o pongi tatu fole tupe. A wai to e sozoni a tatu. Ia pe o mena taun tatu vavai iai. Nala o famai le fautuanga ale commerce New Zealand. Consumer. Consumer. Fai si tatu wa fale oloa. Supermarket. Ia on tatu o mule wai a fai de si supermarket e fai tangata New Zealand. O mai lango fai tatu fale oloa le. Ia e va vean to palasi mai le tau o countdown o le New World mai si Back and save. Ia wal te mine e de asesi o no mai o le na le pisa le se me tu fai lo se fale fa pena. Ia la fa pesi e lo se pisi ni sinal malo e lo se ia la fa mai fa vai e le te me fai ona fa ta wat pe o le fainga na ina Yesu ia wa le o ele muli mauna ana le ele Kiwi Bank e le sau ila lo tau o fainga le sa ia ai se fal tupe malo ia pe foi le se vai ngona tu ina tu star sanga consumer New Zealand po se fau tuanga ina ia aveanga e o isui o le MP ia sai ili nisi i tu en fena sa e mo meu o fo io o fata wa inga pe o le Ministry of Business Innovation and Employment o la tona e faia mo meu tu la fono e ta lima ina i faingo nga venga fa pe nei tonu New Zealand o la lai tau wa isi au wala ina ia fa faingo fie isi company ono fale mai tonu i new entrance to the market o isi pisinisi ma fo na to ia ma fai au wala fa faingo fie po tu la fono mai inga ina ia tau fai fo e fa fita u li lo ia nei awa a fai fo liska to falo lo ia lo inga a to le lo to tau sanga to a tu mai ia ai tu la fono fai no fai termine e tau fo e fa fita u li le ia io le foi mai ai ni si lunga mta pula ia le Maori party ho le tal no termine e tau ona se o machi st tau lo e le ngato le va vai ale foi langa mai la tau si va ngai o Australia ia o lo e se le chi st e si o lo fa wa ia la o fina ula na to ava pe me fai Australia no fai le tu langa na o la me dem fai New Zealand ia atonu e tau foi no va vai ma lo New Zealand si awala ia fai ina ia fa mama avenga awai o le tupe tau umale o tato fa tau te mine a fa pe se lauta la le net le tau vole le ia fa popo mo suli ma pasendo o le to nga tau na le tongi tato pe fa tau lo le ia se i vai foi se va tuta ma tato pese le iona fa holo le vang mul tato por kalame what to do Samoa wa elane o te mita inu e se poso se mea ona o lo ingoa o le Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau si tia le ngota ua po tau sono ia oi tupu na ngai o te ole ina ne I e fia faa Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia oa ona ono unu a ia sili no loto te fatalo fatu le fafonga le tunu vainga lo luani te tano foi tala ulungol vai yaso ia malo tal tono te le tanga talo fatu langa la to fainga malanga ne vai tang wale ua manino mai le tai me be on fa sisila le malo e to it tala atoa ya to yo New Zealand le to in papui pui e tanga tamalanga mai pe le utu mai mai o ke topa le safa ilo mo safa ya sina ma mau tu yo ya
O le la se me toi fina o ne le tua ngai. Wa pe o le sia vai ngale na tu e la to le malo tu wai tene te tala tu ante tala. E le vola tutu mai afa mai e le ia se me ta fil te mi tau lo matala lo a. Ia o le si le malo le tu lango tato fal mai. O le tato lo le wa matana fa tu mulia ia mo tanga sengasi. Ia a lofi mai nei a mai te to te lo ni tangata. Ia ona tinga ina lo le tato. No mai lo le tangata ia mai fa fo mai ave fal mai o tato le no fo ne o mai ave tu fa fo le lo po fela tu ia. Tu falta po le. Ole po lenga na la tau fo. Ia sa ne si le o amata on tala mali. Ia amata fo ne fai fo nga I mata opuni. Ia male mata to wa fautuanga. A failo poking insure. Fisili le ye po atu lango ye inga pe te uto ta punia ia vao fo inga fo ile I ondo se fa mai po sisi fo tu lango tu lai mai. Ina ia pui oi a si le insure e mo tino ai to e mo lo pa se pa insure. E mo ia lu se tupe a o to ale se lautala. Ia e fika e to e mo lo I fo se lautala pe va pe lo pa se na ale va to ele se lautala e fa po. Ai ale tongia la se lautala le ai ngau le se lo. Ti le te le lo ma. Pe fa pe na e ma fo tu langa fa pe. Fo le te la ti to tupe fo so ni insure a wa tupe ana tupe e la lo te le to e mo. Ia. Ai a te o tupu fa la velave nem faina e malanga. Pe te ngase fo o le la e malanga. Ia nem faina fa sorry what mai a sawa e le avanole tu langa na ia nai. Ai pe o mane le o tala mali mai ia. Se va ai fo ia te tono la lofi mai tanga mai fa fo ia le ve mal motor pacifica. Ia au tato vo ni o si bo le vo ni fa tali se matala se yo sa mo a matana malulu. Te lo e tanga tala o mona whaila tau puki. Ole vo yo lo tau malulu ni New Zealand yo o mal to te lo au palangi tanga te Samoa yo I Australia yo I Pacifica. Ma fa ma fan. Yo fo ele tato Samoa ni o palangi fo tato le te mi lo tau malulu a o si wo holiday Samoa yo. Ave ia fai fo au tato fo wanga. Ia te ia se si wo poloka si. Tau fia tu lango fa mai po se si variant I fa so longo fa mai le ni. Ia si le mo wanda o lai la vata pina. Malo ia le fo sa fa si le malo tu lango swinga ia la to polisi manisi fo io fo fanga le ofisa fe malanga inga tangata fo ie vavena mawala to sa e vavena char sanga mono fo mau to nga ngalwenga ese pe fo mai si vai. O le si vai ngana o le vana o mia isi a fo I mista o fe malanga ina ia Chris Fafo. Ata vava ia tu ne isi po I TV tate alofa tua ia I fo le va tu le pire la val malo longo le tele ne mau va fo le ngasu tau fa fo mai vai ngai o fo ona tofi le ia ni ando tanga luengo lo vai. Ia lo o fai fa sanga fa solo mai ale swinga le pe on tato mun mawina fo ni teng. E moni o la tola ia le o mai e ia vai nga fa pito nga luenga e fo mai o le vem fo mai manu o ne no fa pe o ta o te fo mai manu la to. E o mai vai nga nei nei e le umia nei no fo nei ai mo lo te tau sanga lo ia ve o mi sanga ta no o New Zealand. Ia ai na istanga tele ta o pe fo mai le fifi le na fo fa tongo tentau si mai. La mea leina le ta o ma lo ye tentau si mai ai mai no fo lo tau sanga to fa tau sanga no fo mau ai se ama fo fongo tanga te fo ye polisi ma tanga te ngal ben o tau no fo fa va sengal ma fo minista mal malo ava pe ele le fo de tu lo tau sanga ia o miene no fo fa ngal ben New Zealand ia awa va pe lo saulo nei mo la va no fo mau ia te ia so out fa ngal ben Australia ai nga wo ta to le na mo ye ni pe o si ma fo anga nei lo ma fo e va to fo le malo ia si ku e te temi le mai ta to tanga te ni ai ona no sawa nei mo le singi ke o so o le si masina mai la wa Australia wala e alo nel fal mai o le tele io o au tau si soifu po tau si mai vo e se mai o la to a me se la vai vai ngai Asia le au Filipino la Filipaina
Ia o lātou ana e pe to te le tono whalmai pe a. E le tausanga no e o kirani. Po ato e ne le se furu tausanga le tau mantua. O te la tolu whalmai na i Admoa. O le tumu tangata e tolu whalmai ia tausi mai. O tangata lanu. O tangata ma Indonesia, ma India. No whapela ia. So o le tangata parangi tonu whalmai ne o tumu i. Ia wafo i bo tātou whainga luanga e o sari e whamai tupilele. O Peltania ia na nei rolen tang ia mai lo tangata mai isi atu no mai nei o mai Samoa. Ia le umea nei tangata na mo losi te nei ia o Australia o isi no. Ia o tūranga nā lai ai tonu lisi vaenga le a mawhai e motu al Pasifika na whai lengi la toa onga. Ai awa o ia tangata tausi mai a. Ia. O le tau apu ma no mai lo le tangata na mai whainga luenga ai maua fu tangata whainga luenga i motu al Pasifika. Awa le tausanga uma le tata wa ia o lau so informa i o whai a onga. Ia a kulingi le mai la tatu o workforce Pasifika i ngā luenga ia. Ia no mai le nei e tupile le. Ia toi maua le hava no e mai mana nofo i nei. Tu sa pe no tausanga whai a onga i le pe a fo i e fo mai e ni. Ia na ia le hava no e mwhai e o na mai so ni fo to te leo tatanga tele ave fan ma. Mana ia. Malo, ia o le manso fo le o nanga fo po le whaatolanga nga fo o le soifo malolo i New Zealand le wai ai. Ia le pe o le pale mai fo i se tasi o alo Samoa. Ia e avea ma polisili o le whaatolanga nga fo lea. A le fo i lau wawa ai se tasi e wa ai le tu Pasifika i tono mtanga luenga. Po le au nanga tele le soifo malolo i New Zealand. Ana ia, mane tele le fufuanga le a machi o pule ai machi pule ai. Sa o le leia, o le fo i tau wa ai ma o le fufo, le whawhita o le mo la tau, o le la tau so e fo i o le la tau ta e pe o machi. E mon mauri ala tau Health Authority a. Ia le fo i wa i tatou i. Ni o na wa ai silia le istanga te Pasifika wa ai a ngafa me tau Pasifika. Wai tele o tūlanga o soifo malolo ina o le a fie i tātou. Ia nā lau tau sa i stasi o te